Si fokoma tako fie ia o le fionga ia le ala itako moa ia poli taba ita ia fui mono si lia uta i ma le pese le da fa mai se aua le vevesi e vevesi kau fa ke mama wo ma me ya ma ne le fantunga fo ia le taba ita i pese la wi lo fo i mai Brisbane au Setalia. Ya na fatunga fai mai e aua tatu te so na vevesi aua tatu te so na ioi o le me ye si mere so ya fatunga e mo awi nai fo i ma fa fi nai o le dei taimi o le fiafi na o se vale atu va le wati as for ma 5 minute o te dei le tu lai fa le taimi matou au kilani ni usila ia por matou taimi au te ro wai amu ia utou skeke ese taimi skeke kai kasi matou e tu sa le taimi mai le North Island nga i le South Island no winga la o se formare no nei po sumar fitu minutu te le tu lai fa ma tu mai o le taimi fa tasi tatou ma Samoa io o le tatou taimi fa tasi tatou waso fa tasi ia e me se foi la o le matou wanga tu le tau mafana fana ai o lo malu no foi la viafi fa talofa wo folo fatu fa fei lo ai fa tu lima pa ia ma walunga Samoa ia mai mongo ao se yo ai le tinifu ma le lalo vawa la tau fo yo le fanda witi au te fa talofa ye le badatu to o le malama le dei vanga fo yo le afiafi le alofa tau muli o le alofa fai pea o le alofa le fatua o ia o lo tatou watua ya wa tai mai ro soifua ya malo ne yo la vai ya o fa ona tatou to la lua fisil fai peau ngalu o le ea a wala o fiso tai nga fa de yo de po ya le fa yon e sil bai e u le fa no lo antu oe ai e langona i tino matangi le leiva vai atu foi ia i tatou a wala so tainga i le to tele male ano ai ia o le to tele o le tatou tu le fo mo fai o le tatou wa faepa ai o fa lepa fa vatiu wa au loa ia mai se fo yo au mamao ia wa i la tou lo ai tau malele mai nisi o tulibanu e fi o le tatou lalo langi nei ia i le tapo inga Samoa fata lo fatu le to ona asiata tamor motu tele se la fai fia to tu o le rivanga foi o le fiafi ya awa foi le mai mo nga si o tato watu no o le aso fa le nei aso Tuesday la so lua lo no fa o le masina sumritasi o November ka fiolai o tato tu la tato ia te sema a tato talanoa ia te sema o tatou talanoa i faatapenanaga o faiga mea alofa lona uiga o lē kauke ia Novema kauke le ia te sema ai tusa o le ua tatou talanoa fuafua mamao o la ua matana pisi lou mafaufau po le asau mea alofa e te fai mea alofa ia ua nisi o aiga e fiafia fai le mea le tau o le center secret center ia lenā ia ai onisi wa faata oto le lei fuafuanga toe o le taunu i alo o le masina la le nei o le tama fai me fa papa fo kai fox tatou New Zealand tele i o le au fatau me fa papa ia uta vai fo ioe matau tia e tuitile misi se tausanga ma le fala velave me tau mu e tutupu ya matou New Zealand a le oni fale ia o mea totino ua a faina ona o ne ia fo ia so fa manatu ma fa tamala ia ai pe ona vaenga ia te manatu ai fo ia Thanksgiving November Thanksgiving ia matou America la so fa fitai ia wa umala le lei o lo fa tapena mai ai mani vaenga tau mo dei masina fafta ile tu o tau nu ul tatou folonga le masina sumar tasi to telenisi nei ainga wale tau lau fa mo wale tu vai mai ile masina nei o November ona o le malanga mariu maleoti ia fa la fa fo sei manisia tu la le malfia ia ai fafta ile lo fo le tu
te mai ro soifua amu ia oe amu ia tatou uma melea elea se me tatou te vevesi vale ai pe o purpese a wai fa fetai o le ai a mia le to tasi po le toiti ia o lo tu mau pe tatou to dele le lofa a puti o lo tatou tua mana ia le ia so fa talo va tua I feo yo ritala le leila au fainga ruenga te tofia le tua le mafai no o anu ese se por kalame pe la aloa e no ma so wa fe se fa fetai o to ma lo nga lui ma lo fa to ma lo fo ile te talo e le fai ngofie o tau faiva e le fai ngofie o la tau ana pongi o la tau tatalo o la tau whaatonga I le tua ina ia tau ta iae pe iae manuia faiva si o tātou tunu whatalo whalea whio yo le tala lei ia ta mama tina mātutua talo whae o ama iau tau o le lei ona tapena le lei tau tau mawhtanga o le lei ona whai le lei o tau la ei mane malulu ia po o le vevela o solonga le lei ona whai tau fuala au ia o ke leo ngai kaku ka mama ki ngā makua ia la wei la to medication sa ia whaamana tu fo I whanau whaamole mole tau tua nā ma o tau le vai lenga o nei o tātou matua matutua whaaftai fo I a te o tau o whai re whai vore tau tua e le whai ngō fia re kausinga o na makua tau te sira fia e whai ngō fia le skanga ka le alu e whai ngā ruenga le ofisa e whai ngō fia le stanga taisi to I ngā ruenga a o le tausi o le matua e le whai ngō fia ai sili atu lo na tau ngata na I lo so se isi lava tau o le kausi makua te lo fo I o e ma amene ia I la tau te si lo le sua mali o le nei whaiva a whape fo I la olo e maua le hawa noa e te tausi e si o tama si o tina uncles, aunties o e ua ta ua o ni matua I hati o e in-laws fai mai le fatu fai ma le wha maoni fai ma lowi loa e le pine le taui e au mai e le tua e mo I tatou e fia e le sua mali o le tausi matua melea ma lo fa afte ia to fa afte fa tol nei mo utou la tau lo fa ia fo il fatu ai tausi au tau tua te le au te mi o te fa ta lo fa fo ile le au fa ngaruenga au tatou la ia le fa ngaruenga ai fia ngai ma tau tua ino ai nga le tau tua vai tua lima matavela ia tau tua futoto tau tua o malava fa fita yatu e ye me le mafai ona fai le au fai ngā ruenga ai na o tau e mafai ona o tau faia fa fita tele le fai ngofie lo tau fai valo fia ia afe mai leo la fa talofa o te fia fea mo fa talofa I la tau fai ngā ruenga wa e fai vole ne yaso e fere kuringo le aso me lo ia ia lufa tua pe ole lele ole va lele tu langa le o tu dieta to waso o aso ia pe lima ongo pe fa lima ongo appointment en fenga fa ia le aso kasi o le aso o te mi nei ma le tele va vele o ia kasi ya el tasi ala o appointment fa uma le aso pe tasi le meetings uma ya tike o va so ako manga ya mai la o le detail e se tu langa o le va velo no winga o tau no fo langa ale tu si pa ia fa mai e o mai fo ile teimi o le app po o yaso o le maka fo o le langa o nga oso a ma ko ngoko o le o tato ia yaso ni nga dai o tau no wai valo anga ma tau no fo langa ni le ala tu te sila me tatu vai le vave nei le aso e ma tau tia a talo falea ma o fo fatu ya te oe fio mai ma tala mai au lungo tatu por kalame te lo leva na e fatali tali ya ele dei fo ia fiafi ya el tatu por kalame o masani ai tau te ya fai voro tatu o tu ma to o na ya siata sitami fo ito ai to no sa fo lau ya o le sunga ya Godfather ya ele dei vanga fo o le fiafi ai o le fatalo falea ma le fa malo mo I tatou fa te atu lavana ia tatou fa sisilanga ia ona o te manatu a ona se el tatou fa soa ia ai la fa te atu ne tatou aso soifua nei ma so fa na ile ia le fa pasi esi
ia ona tatou wala folau e ala ia le tatou purkalame le vanga o le fiafi e mesela ola ola kaku ori mar kaku sto io ai si fate adu fatalofa o le fatalofa mo o tou wo ma pa anga nisi o asia si mai si o manto o tulu u sira dei o le o te lord to te lo le o malanga bai America Samoa Australia Hawaii ia e mese o tatu o tunu mai Samoa a fa be o ele na le e te malanga mai le o te fai atuai hide mai io ai ole tatu o le tatu wa so fa na se fatea ia on tatu mai lo le se ka ku la nga fa mai disco inga ma ko se va e ke le ale story o le bele ole aso fa na mo mua o le aso whanau o le whanau masanga au le leile nei. Happy first birthday i le masanga tamaitai o Amaria na whanua and Anaya Longomai Crichton. E vivi whaia ele loto i le dua ona o le anga le lei ia malana tau singa alofa ua mawhaiai o lua le whanau ia Amaria na whanua Crichton ia whapea fo ila ia Longomai po Anaya Longomai Crichton o naulia mailo lua ta itasi tau sanga i le so o lo whanga ma whamanuianga ia mai o lua a inga o malavedi usila ma au se talia whapea ma Samoa a e sili ia lo whanga o lua matua ia seao malo ia a maise fo i o siana numero ya Margarita po Margaret o alo nei o masanga ia o alo fasino ia seao ioe o to sisila li tangata fo ile faso mai lunga o le va filifili ale radio Samoa ia le tamaititi savai au le leile nai faso mai lunga seao malo tenina Crichton ia o whapea o tau ai whaasua mai le se to o lua ai to te le whanaua le masiana masanga lea e se le au le o tamai te soa tina ia manu e te le atoa ngoro lua tasi tau sanga o nei tonu lea soe atoa ia a o lea e whaile tātou celebration e lea so toa na ia tātou i o e whailo ia ma whiula le keke o lua so whanau ia te o lua foi le whanau ia o le si tātou aso whanau o le aso whanau o se fulu tau sanga happy 10th birthday o le sunga ia Hope tamaita ia Hope Teresa Nifo Maletina ene no go ingara mai kai au le leile ata me malana tuinga vo le happy birthday Princess Hope. Today is a super special day as you're turning 10. Happy birthday. God bless you. Love from your mom and dad and all your family. Ya, fasi sili fo yalo faanga o sio anko au le ia misa Jake Esau lea etele na fale ton wale producing o tato proclame ile aso maleaso Mali tatou waso whanau whaiu o le aso whanau o le tamā matua. Le tofa ia tawai li kati sua. Mai papa i sa taua Brisbane i au se talia ia o lo tau sue i nei i au te roa. Happy birthday, boss, brother, father, grandfather, great-great-grandfather, and great-great-great-grandfather, husband. Manuia lo wasa soifua, malo faanga ile alo fangia ile tua. Lo ta oto ile falma bui. Abui ola mai la ukamai. Lo ta oto ile falma ile dei taimi ona o mai o le tino. Ia ila fa malo longa. Ia ilo ia ile mota asuru fainga bui ka fiorai. Mo se fa silinga malo siku se umor ka okor falma ia sa mo ko su fainga pe fa pe ile oi esere ola tu fota ina ese sulfa inga lai mo alo fanga ile vai mo oi ia fa manuia ia te oi le tama pele matulu inisiaso manuia stele mo lo soifua o wa tiu te fa matai tausi ainga e au nai no male tala lele ai mai se o tiu te fa CEO
Ia, mo si o tātou ainga atoa, malatou, mamatou, fo I malatou. Malo le tautua, ia, le whaanongolongo tinga, e le pongisa le langi I lau tautua, alofa moni. We definitely appreciate you in our lives. Alofa anga, my brother, Fai Mafili, Lea Wanae and Lina, and family. Sunga le Pristine, ya Awala, Afuie, and Florida, and family from Otara, New Zealand. Ya Malau Pesti, and Pestes. Faltua, ya Poretausi, ya Avea, Au Pesita, Sua, Malefanau. Love you endlessly, we of you lie. Ya, o whamunianga na le ua taunu mai. I le tātou office nei. Ia, o I la tau whamanu la tau wasa soifua fiola. Ki ngā ka oko mere whare mai ka wa ia e le, whare manga e wakuro ngā so whanau ia i e wha malolo ngā le tua. O le usita I le lei I le toa lua. Tasi lea vai fofo e vave kiu ai le mea lea o le whai mamai. Whanongo le lei tina one ai. Mori e toa rofa ngā siata at porkalame. Ia, mo lau tō wha. Ma lole on sai, ma lole wha toa toa. Ia, o le shout out le fia vatu le tina ia utu lai lai. Utu lai lai mai Missouri. Ia, misa se vifura ka uku lai lai fi kiro mai le tunu. Ioi, o le tina ia utu lai lai o le ana whailo mai. O ia tonu lava lea. Masio na alo le na manu malo le SUV. Po le whailonga lona lua. Whailonga lona lua le SUV. O I ka fiolai. A o le Missouri. Lono winga utu lai lai. E te lea se tala I fia whailau SUV. Manu malo, congratulations. Ia, ame se fo I o le tātou mawtanga a le mate isau. Ainga fast ina Missouri. Ia, I le Pristine te fono le fionga e blate vau. Ia, mai se foi o le fongafitalai le tofaalo. Ia, mare sui taitai ia to ilono mare to tele o tau tina losa. Ia, manai tina matutua. Ia, mai se foi sinua nua. Ia, mautou malawa le tau mawtanga. Whawitaia le nei tangata walaki le whailonga o le ua saumana o e whaali atu naia. Lono winga, expect a lot of phone calls from your family. Ioi, amu ia ide isel di leir ki ngai autu lai lai. E o sawanga ia ka ua ku ia na o te mira ne o ta vale ia walaki de skupi wa ranga ide mawhainga nga shiel ta vale. Ia, o lea ua a fatonu le tu la e fa ti atu nei tatou fasisilanga le ngana misi tatou fasisilanga le son nafi. Ia, o niso tatou fasisilanga au ana ingalo le fa'afia ngatele I sini sorry melepone au se talia. Ila nei weekend sunga ya Mr. Falai mawai malo ua vanoa tatou te mafuta inai melepone tatou mafutanga malo foi o tou foi ia na o le sensen mai o tou fa'asalalauga le totongia. Ia ma o tou Victoria tatou feiloa ia I ma tatou wevai ina sei tatou tofo ina la le ao le tomaloa e tari se furu le tai awa ma tari whatauina o le tatou tau mawhtanga me se tatou jersey tau si sila te ia ma tatou la eia o jumpers a me se fo jersey so le toa Samoa le utau si sila te ma le tatou tau te iae maua I ma tatou jumpers ina ia tau e tau ngofie whaamalia loto tari se furu tatala ina tatou food truck po tatou tau mawhtanga whatau sau sapa me umala vale tai au sfuru tai au mai nā tatou address Grand Burn Community Hall tatou wheloa ia ina I melepone ia so ai lea ma le whaafiafianga ma tau tia I le afiafi ia I nā lava I le tatou address le nā ua tā ua I lunga te le tatou whailonga mano malo ai mo for le tatou special price lua se lauli masfulu voucher mo so la e I le tatou tasi tatou Danavina Island style ia le na sponsor ina le tatou voucher le na
lua se lau lima sefulu worth of fashion style. Mana foi uma ngai mo mo la e mana ia WhatsApp nei no Christmas. O le sita tau faasisilanga mai California. O le faafifianga lea po le sailinga celebrations. Fast California Present Victory Siva. Fatuatua i le atua Samoa ua tasi. O le faamoemoe lenei e faia i le hotel la Double Tree. Hotel la Kamau. Io talo, io talo sunga talo. Iwa o talo ngau pulisili mission for to and io ola ua o ninga le hotel le. Tato wevai. Ia ina i le dina le nai faia. Se lau tala le ticket, dinner included. Ia ele aso to nai ono o te sema, lono winga o lo lava le taimi fa taudo tickets. Ia le u fa ilo mawatu taimi le nei e te fisota iai. Ia i tātou numera le na ua tu ina tuilunga. Awane e misia le fa moe tele ne i le aso ono o le masina o te sema. O le si tātou fa la wiloa ma le fasisilanga le ainga Fast Christ Church. Fai le tātou fono fa ale masina i le aso sa aso iwa sumaritasi no wingo le aso sa aso nei i le tulaiono i le afiafi no fonga masani fa le malima Hackley Avenue. Mana tua mai lau la fonga se fulu ta la. O le aso fo i lea e fata i ta i le tātou pese lotu e usuina i le affirm ia ma le vii o le fua New Zealand. Ma le faa lo lava faa tai o le tai fono ma le lau. Ia, te lo il tātou fasisilanga mai Melbourne. Ok, uma ready tātou fasisilanga mai Melbourne. O na vatula ia i se taimi o le tātou programe. Tātou le maralonga, foi mai. Whawhilo ile ia tau alunga le programe. Masi tātou tala noi tātou issues. Ia, me se foi le tele o meina tau sen mai ha. E, panga foi ngi ka ngaka. Tātou le maralonga. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai noa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tera noa. Au ase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele i a te oe. Whaafisau tai noa, matangi a mosa, i le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu te wina, i mamanu Pasifika, whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātang o fie, mo le la le lei, au le lei. Whafisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Taimiro batile ua joe lua se furu minuto jale o le itu la lima. Jale lima. Ona mawala le tātou whaatala noaga ma le tasi o atalii. Lea sa tātou whaasoa ira nafi i e tonga. Peno whai atua. Sisira mai. Everyone watches tau te iai. Na luatu o le tala nafi maua marafso ta inga. Jala le lima. Ona tu ina sao le tātou kolosi Samoa. Maua tonu le wari ia na o mari e tonga ia pia. Si fai se tala, pe al tala lima. Ai o te fie fai lo atu. O le uano fo iel no fo ta vita. So ngai a Godfather, le a taua, manu fui, High Chief of
Papuniki. Se langa ye foi ri la we hai chief ari fefo manuatu hai chief ye se ko fai la introduction fa fela ya tu lo sunga godfather manufui le atau al sali atau tawa hai chief of Papua New Guinea fa tama le lalolangi tina tama tina o so ma tu ma no ni se fo mo ya Se fo mo ya lo sunga ka yo proclame. Ya, manga ko ngi ya suka felo ya ai mo le sila mai mo mai sa mo yo ikulanga po fela po mo mai ya fa ka fa ku de na fa tai ne fiaf e tate pe uri lo lo no winga nga ole au pongsan me de dai o ma ole aka kangu ma ole ata tanula maliu da sun malanga pe ka e pe uri lo no winga e me tok tier me de la fa kusa ole or kangu nga maliu Nanga ula ila uri ia ka suki ho ia de. Wo fa ro wo suki ri fa mea. Wo suki. Fio na iri. Ka wo ka kire masangi suki mai. Ai so. Ka ko fie suki ka fonga. Ai no ma no po re ka suki. Ai ro po. Oi. Ya ma tu fo yo le ni tama. O le ni tama o e siri ta to fa ingo o le apa me meta lili. Ia pe wa tau mana ia foi apa me mea e pe sili ave o le tingi apa ta di la le wingo la tala o mea ya luai wa mena tuana la tulo isa mo inosia na la tulo isa mo a ilana campaign le HRPP e la tua inosia e la tua mo faitala ia ile unga di ile matau ia ma video ana tala ia na faianga ia tu le pa mana tuole se story sa ole na anga ile un po ole wo so e na ngalo ia yo la record el tangata o le lato faifainga malato bumunga veve no fai Australia ia na fa matalanga wa tauna suil te tai wo fai ina so o le HRPP te inga tulepa tangolo mal spaile send ma le video le por recording le anga i runga le o satia mai samo le runga lo na ave no o ya li mongi kulepa le la tu fa pe ayo le tama master ela tu fa pe ola ela tu e felo i mase welcoming foi le se welcoming paki se welcome va pesa vario ko ngoi paki mai e kura e pa ma la corsifi ho io ai aruatu wai loa ele HRPP lo na va ma fuanga la na wai loa fa yana tu fanga malo si ma tu fanga tu pe tu ai fia i lo to fanga ma tapu ia na le palota ala fionga di sa fa pito ona wa mala na fe e al watu malo na fie tama wa ma de ia wa ta wa report ia sa mo na fainga mana ngasu so la le winga la tetala o le tangata wo pe o se ma ai ta vale solo wa le se limo e pipi ia ai ta to ia ole vai nga tau mo le tafso ta inga i Samoa i le tau le lima hopefully security to connections male atali ia fai o fai u yese le sua fole li e wa ko lo io o le li la le o fai u yese o ye tonu mo na matu o na li tonga ma ya matu sa tu fia ai sa la to luala ma se tasi o na wo mai le si foi pitonu o matu sa tu pite o pitonu le la o mo tonu lava ya ma le no ai su mai sol tala lima ai ua fata ia u le ya tau na fi na o to yo la me por kala me ia wala ngola kama o Canada ia ai tunga esele me wo mai ia i vai le sa kama pe langi ka ko ke bo le vanga ekipia bo le vanga ekipia o va pula pa por valeu tiro ia ke vai ku ila me foi fa ia me basa ngi ka fa so fai kara pepero fai kara fa kupu ia o masa ngi o masa ngi ko ruari ia wo ai suki manga ruenga me fa pena karo fai karo fai le masa ngi o ia me ma wo masa ngi
Ole mea pito I maria le a taua vatu au e sau noa. Ta fio lai le mea ua tala noa I ai nei. Wo o I lava. Wo fatu. E po le atu lo po le a le tu ai ngā tangata whai porokarame. Pe makaukia sau porokarame. Pe le matautia sau a e loa e o e raceless standard, ma shiftless standard. Ma e tu mama. O la wanga luenga patino le nai tau na whai. Ae ua au manatu I le ai o ni mata upu anoa e toi whaaswaina. Na pauna ale vahenga le bo va ai nei tulanga boia. Wani whai la ua au sia le standard le oi. Yes. Le iai oi. Ta ua. Fatu talo whai vai oi. Wai whai lau imitia fue sa ue mare ulpo o nai lunga. Wasiri silatu. Ua lava ofu. Walava ofu e te vai ai. Langa ole fata ua te le ia te ua vahenga le. O mana tua I se tala na whamatala I se tasi o whaiwhi au. E o soa tu, ile upule whamai le si whaiwhi au, se ile ka ua, le ofu ai ka ua ia. E pe o e, ang whai ka whamkalale. Whamai langa whamai si, ele ta ua ni ofu ai ta ua, me se atu langa I whawhianga inga. Mai ele ta ua ofu, ai ta ua, le savali e te whi, you know, maybe, al mea lau utupu. Tu lole pasi, o so ilunga le si whaiwhi au. Tu muale pasi. Ai o so ilunga. E o so ilunga marona I e lava. Marona miti afu e patpala. Mana tu ilo e niso se whaiwhi au. O so mai lunga, wa fiusi to ina sa vali mai lunga. Lei masesi e tu lunga. Tu i eise no foa. Iana sa wale tu ai ai o ngatton fo ile mapipi I lunga I meo pou fo I e o le pasi. Are ai sa fai. Mai le vana lua tu le pasi. Ai fa tu mai le si whaiwhi au. Ai o so mai lunga fai fe o so mai marpela we o fu I atangi ai le sulunga ai pengi fe we fakasa po mai pia kangia ele ya to mai lunga le tino fai fe le au to toru tangata o te tu lunga e fa ava no ia le no fo ona fesili lola ia le supu kako sorry ke fa ko ri o ko ri si fai fe aule nga so mo mai foi lunga ri ai ko kere ku lunga ri ale wo sa fe aule ai fa mai tala tanga te o si fai fe au fa pe ama ko si supoka le tanga tano so mo lunga mai fa pe ama to ai fo si supoka ko ma I si vai le ie ma le mitia fu ana sa we alu le wingo le fa metalanga le talanga fa metala sta si fai fe au le fa tau le ngo le tau te le lalo langi ta tau te le o se langi anga waka ko feo I fa ongia nganga e le nyo ka ko kingo ongia nganga pe nei la e se fa ngo fio le tanto mata ai ono le tau te le tino e atangia mai e o ayo o fu ma me fai e atangia mai le tu ai nga tanga ta fu I te tau ona ya alta lo fala o oile I offered proclaim e yo Ya, awa ka ke kamo e wala ka ke upoko le ofura ko ia la mesa su ya it's a mark of respect it's a honor ka maka ia mara ko fo akapo ia e faiva ma pokala me fo no fai tu sa o silia tu o to se vai o fo sa mai e rungole na ofura ia o tato vai tato ia o yo lea mai le tele o mo le tau fa le anga sa fai you know it's just all rubbish na paula vahenga no tiro au iai ile tangata leo Kanata o le vahenga fo ilea wona ia toi au mai ai le tu inga lea o le fionga le pale mia lea sa o le tu o pokalame lea ona o fa pele o loto wow e ese la le koa o kanga kalea o wa yainga nga fa maungia nga ponia na fa momo walanga afua nei le ngonga o mta upu le ato o mta upu o uma ona faia iai le fai unga ale parmengi wa uma na fai unga fonoina il parmeni na alu ai fo ile kaimi o sui mamalu alu ai kupe le aku u komisi fo ile su ele nga makua mana tu mai tofi le komisi su ola se kaimi I think it went up to 6 months le sa ili ilinga o ngi fa momonga
o maenga le ai ma se me fa maungia na toi titi ata ai fa lo le ana ai fa lava lo fia mena o mi mata afa mata talo le la au le mali to I ola le pangta a ole la o toi sau nei le fai por kala melea leva na mo a le la o toi o mai toi au mai le vaenga le fai mai e na te lo e tasi ala na ayati la na vailanga sa o le o toi la langa mai ala so fina ngalore e toi le va o mo kwa favor pele ala ia ke au langa yang komengi yang fai ngora poka ia fa mai se fu ro mo anga oi ke lo pe sa nga me o ia mai se fu ro mo anga oi e le rupungi na ka ngonga mo ai rupungi na ka mo te ro poina na tar noi na me ia ko sa foi me ai sa le foi ke ko ke pisai me ga fa ko e kasi ka ki ki fa le ka ka lo fu ro na ga ko nga ia e fide mu aki aki ya masela ole back up e kamera yo morio o ya mangisi fo yo pa ki le japipi e fa so fa ro ka wai ya ka kai pam kalanga ye fai ya ai ya ka wi al ko fa vo balear ko le ma la fa so le fai vale se me ka ke california ila ko ingala fai langa fa vo balear ai le ka kai ofu wa ka nga luenga a foi le mai mo fole ai ngola utala yes le atawa ele ai te longa na fa pe fo e tau tala tu lo wani sumu ele o ai sumu te ele te tonu ye tu inga mahenga fa pe ai ia te ele tu ua panga noina ele tu ua panga noina e te le maongon o ngonga ia tu inga e me se fu fa metalanga o le o te lo fo fa ia pulo tu molona lo to ele to o isa mon nei le metau sanga wa sili ayo na tatou e sili ayo na tatou wa ona tatou tala noa ia fa pa inga e o te lo ona ia sau noa lava I mea nei tu inga lau le mali to because it's a direct o langa attack nga ile sunga lau le mali to le funga pan mia mana tu foi o langa por kala mele no mai foi mali moni la lau mai se longa se ser me o so ile la fa to a par mia la audi so o mea umala sa mo a mai dungor ngi por kala mi ele ai ma se mea o sao le ai ma se mea nga kaungu ona o le tangata fo ile faia o le tangata he's a con man man tu mai ele se tala fatula le matu tala mana tu ele a la ua o le tamale o le tamangoi aia ya fu matu pe tangata I have every right to wait for you out I have every right to say that nang o le ia I li siki a kangakang fa maungia le inga le tamale o tupe so o le ala tau tala noa e o foi lai nei mea ia le fa pe mai ai ana me fa mai me li atu ni so matu te lolo fa fitainga a se fa tu lo tala le te lolo fa fitainga le vaenga le ma man tuala nga le wa le ala wa halu mata upula le wa fail mata upula I sa mo le ala wa apili ia ia sa ia ma man tuala mata uputo no le te puna mai ai ono o le te lafi ma le tuala nga le fo wa e se man me le sa e mo le lo la po fele te lafi ni e pa wala na le mele te fai wala nga ua ya lo loto e te leto o isa mo mo nei foi pa inga le ala foi la le pi te la file pu ma e tongi o le ala ua mau te ai le runga ri le sa mo ile mata upula so o la fa tenga la le atawa o le fa fitai lo loto ave uma kana tatango ave uma fa mo ngai na e fai mai o meli atu tanga tor matu a inga po fea I think penga ka uia Brisbane po fea tailo ave uma a fai e te alo famoni lava ia sai a mafa o foi lengor fine a litia ave uma isa moa tangata I o lo a inga tangata I na fai tua tala ia ave so swangi a wa o se upu lo fia lu isa moa le uta uatu e tele o isa o foi te pala ai tele o isa moa le tulanga le au foi te popole na morianga o ina ta o ja na morianga pe se ro tala no nga malongo tua ele o to yesia fa ele o to tonu longo tu longa o a foi na morianga se furu lua pe fa lua pe ongo lua pe se lau male lua that's fine that's not the issue ele o le issue nga o le issue mai le press conference na ia le fionga le komsina le komsina la na te vaia
manino ia o le whaamangingonga. Sa o ngā ia kulong, o te le whape tau seru le whionga le awhamasanga. Ai a whai e kakaunga kako ulanga e te taua le tala le lei, e kakaua le whaafekaima le i le te tau iai. O le wingon whamtalanga. O le manino i o le whaamaninonga o le whainga o mōlianga i e avatu te tonu a le al taua. E a toa loa key elements e tonu. E si la fia ai, e su enga leo leo ua te tau. Maono mea ona whaise mōlianga, whailon mōlianga. Mai. Mangingo i o le whaamangingonga e awhamasanga, e lei mangingai mea nga whaia e longo i longo kaimi. E lei mangingai mea le ato. Pawar ka longo ia mai ia laua matou wa so ea ma yelitangi na mai. Ai le ai ma se sau e whaamangingo. Po oangi ko po le mea so ko inga la pisi. Awangi ngalo. E tu sape o te no fo atu fafo. Pe e ke ngofo mai fafo. Ua uma o nga whaaka oko ma keu ma sui e kuila e parku la fongo. Lea lai a pidi elu ngari lea. Yes. Ai au fo ilana ingalo. E le whape fo ilele nei te ua e se tia o e le te fafo mai whape mai. Oi, e oro fo ila asia ka whaia kusinga au kom. No. E le ma whaina vea oe na molia ni su e ngatala. To e whaafafonga le le whaatalitala noanga komisina o lo acting i le taimi le nei. Whaafafonga le iai. E au mai le complain pe a mai se tangi. Ona su e lea e leo. E mit loa element e tonu. E la kou ke i o e inga loa. I nga ruanga wha leo. E pāsia ua kakau o nga whaingi morianga. Whailo morianga. So therefore, o la ukangi. Makua pasi a mani. Inga i o kou mangingo i o kou le anga lava tau loto. Manisi o tau tustala le tau te whatanga le pisa a makua whi airiki ngā o kou loko. I hope e kou ki, o e kou i whesili le fionga i le komisinga le acting commissioner le taibili nei. Ma i la tau o lo whaia suenga. O e tu i whesili. O le tali le na. It was not just an email or just a word. Fo i le po se video na matua le tape na ina tunga. O le whainga o le tangi le na avatu le ungali le. Po le su. E fiula o e polotu e te fia kama le la e oki a o ea o ngai kau whaapasin ngā mea. E te fiu e te tau whai maini o wata mai. E te fiu e ke kami. E le mawhai e lea, e te fiu fo e sua ni video mai tau mwhai whai. E le hima se kau fia ngi leo i ngiau mea i ke kau mwhai whai. Wa fo e whai ngata fo ilanga i loa e leo enga o te tangata le watu enga o i le mawhai. E le mawhai na e lantu mana mea whai fua. Ioi. E te fiu fo e sua ni au videos. O preaching ai pe. Pe solia ai le mele tau o le defame. E ke fiu e su e ke le mau. Ai ua mafua o na whaingo fia i le taimi mua sao tautara no mai. Le angalasa sao whai kou kama. Ngare ero. Le angalasa sao whai eri lua kama ngā le warwese. So mafua ngana. Ai po weno e langa o ngā wharo ia nganga oi e ngei mo. Pa me ia ka uero ngasano e ngō wai. Kasi ngā mea e le whainkaanga. Nga kere ringa ia o ngō lai a fia i mea misa o pe pai e kako pai kau e ma pasi ka ngaka. Le taua. A rai whaaro ia. E le se lo ia o whaia. E le ai ma se lo ia o whaia o ana me fo ia na tango screenshot ai mai lunga yanga post. Ai to eru te tilo le lei. Nai o no meri tuli manu le Google. Vai tanto le vai or tangata. E isi ana pepa wa ma telefele ni ai sen mai le tangata le post a polotu ai ni pepa fo io peni ona fai longa ai fatu tu mai. Ai tango neva ai wo te lopo to ese pena pu ese. Nai ai le tuli manu le upu kuku wa ngalo wa le tipi no le ata. Ngai sa. Ele oa onga. O le tala moni le nasa moa, e le oa onga. Ia o whengi a onga, le la se funu. Nga ola mai a oa onga, le la au kia oa onga. O whengi me whapengi au su ere ngi whaironga. Lono winga le a taua. A tatou tala noa ila ngangana le tele na la whai o le valea.
o te lo o tangata pito I vai o le ua matua ta uvale ai lava le tofi fa le te whailonga wha aloia. Ia wa o ma se fulu kausanga I ke a onga ringi mea. Oka. Ia se vanga na wa ye ni to inga whailonga fu I le a tau wa ave wha mea lo wha ono lo umi. Umi ka o. Ai, ole o mo ta to so ta inga. Se ka ko kolosi mo sa mo ala ngai ta ua e mana ya tu le ta to so ta inga le wo ye. Le wo mo so ta inga I sa mo ai sa tu pa te ai sa vai. Mana I tama po ole au le fana ta u fana wala ngai lai ti foi le wo di tu lo. Le ua so ta I le vanga ole fiafi. Mai ya sunga ia fai. Fai u yesele o mawar so tainga fa pe e maua mai fai u ya fa talo fatu ma lo fatu ya so mai ma fio mai lungo le por clamel te te ya ne vanga o le fiafi alo lava mo so fu am lang ma fio mal bai malai ya ma lo fa tai e ma fai ya na fa I lolo sua fa atoa ia wadu mo ta ua sa ta tele no fai u ia ai fai lo mai foi le tulanga o e I le mata upulea e fai ona e fai lo mai po o le ale le afianga o e le mata upulea I tonga ina I lo langa le lua kai mai lunga ia se tau fa fonga toile tulu fa mon mole tau te amata mai ai ia wa o fai ngi sa pai ke sa fia wa ule nga kongwa le ia kunga mese le fa fonga yo sa ko kungu sa mua me lang ya ko wa o se ma ko ainga nga le ia kunga kolus fuwanga o wa foi o le ata to tu dunga to lu wa ula le sa piko ku le sa fu mu si la fielo sta to tu nu ia fa tai mawato no lava le le atale utu na tu lunga mo sila mai mo tatu utu no fa matala mai le mena tupu fa matala mai o fea e kongeki ya kwere kanga kalea anga ile ye konga mai fa matala mai le sotanga o le lua o mai ai lo ye pia ile tonga fa mon mo ia ma fa me mango sa abe lunga e se ko finge ma se kinga ia le la e kunga sala langa kolus fuanga le kunga abe lunga ba ki online abe mangu mela e fa so kai mai kanga nga ba kule lunga o le las kuanga yo walu ngal benga se ma ko kalesia ia ai o foi mai e me sima ko ainga pu ke o solva asulu ai mo bodi le ia kunga le ale ka kale wa mawa mai le wo ai pikira me piki o vai kele ya Frankie le ko ki va sara me pupek ya ngau maola yo la ko fai se usole la fa wole se ma ko lo kupe ma ke ma ko duo o nga maola ma se usole ya bidi mai kanga ka fai mai ya kanga ka me se ma ko fa le fai fe a ya nga ka mai de le mu mela ya ki au fa so ka ya ka pe ka mu yo le ba ai e le me piki ma uam on ka midel ngu mila ya o kulungole ole ba a bi di ma ka po pe mai ka ya kya mai sa fe nga wo mai yo fa ya le fa ko ma fe so fi lungol ba la ku le ba ya ka ngu le ba ka ya ma fe so fi de pasiko e vi di ma ka o ka la le san o fe o lan ma fa ku lo ya le fe so fi lungol pasel ba le la ya fa mai ya ka ngu ma ka mai lo I vai kele ko e so kai mai le o ke dei vidia nga fa so kai me nga ia o ku I madie fa so kai mai ia o fa ko o ka o ko ia nga o madie le o ko le pas ia ai la kala ngai bai kele ia ko vid mai fa mai ia o lo ka di nga la ko kia o ku ia lo ka di nga la ko fa ka di o dua ngai bai kele ia Frankie ngai ia nga o ku lo nga ku le pasi ma fe so filalo mala alo I dumo Frankie bala ai dumo Frankie fa ai mo mai mo di o ka val pa ka mai ka vale ele se commercial o private ele se taxi ya ma ko ka vale ka fa malo mer ka fa malo I ka kala ku o le
o le kedi ia kakalanga ku ia kuloa o lo ia nga ese ma me kau finga luenga o kia pula me ga mai fakuanga kau kua kulai kua ia fa mai kua ku duma le yonga kua o nga mako ya velo ia ko ngai duma ngo fole ia se o so nga ma ku ia kua ai ngo fo au duma o nga alu ka vale alu mai kai alu ngai kai oi kai kaulanga bako aku boko ya fe de simang kolu ave ko ngama o ele melinga bakulu mako kulu male le papi diki lenga makulu malole le papi diki nga bako kuai duma o nga fe meder kala ka ya ma o ya fe me pe ia sa ukat o va o ngole mi ke nga o diskol mi nga ele sa ukat fe me ia o ke longa ba be ia diskol mi ia fa mai la ki kanga biskol mi long kama wa merong kama kanga lo biskol mi fa alu am biskol mi vidi mai kanga ka real kama lo fa mai ba pianga iyo ko avian ay kel fom pa le okele on kala ngole fa mai kala ka kala ma ko wor ka va mai tat dela ma ko aku kama ko dua kama dela aku ka bai ya wale mo modi le ya ko ngala wa makar saunga pai mai deu siong kama ia mai lo laku mai de la laku ka me la ba mani ngor ka mai kiki laku ilu mal awal fa ka ma u ma ke mai ku le fali o ku le yo ma u nga mar kala ka ngalu ka ba o la alu modia ko ko sa le ko mo modi mai ma u ile waf ku di mai ba amoi o nga ma ngofo le nga fi u fa ka kali le yes ka mai kiki mo fa ku le so u so le ba kala ai kua wai dua kua le fale du mala wala nga mala le kua le fale kua fale dua nga ma ku le imang ka vale le ma ku ma ngu fu le fa ka vale ya le ma ngu fu a ku le piki apu moanga e ku le kamama ma son ko dua ya e pe ka fa lo ngu fa me la kari nga o le ala li bom e ku lo wale le swafa o le ala o nga kule ma ua nga makalangua masiba nga malakadi nga le ala fle mai o fa makala ia o le ma ia kunga nga ma ko memoria ai la ku nga ka fa mai makingo fu nga le fale nga o ka o ko do mai o fale o fa ko fale fa fiau ia ai fa mai ia kala skam e dei mas fa fiau nga la ko vai fale ia o ko sila peilang si fale tua ko la ko fa ai fa me de o le pisinisi ngo pisinisi nga le vai nga ia maku ai le ba ku lo maleala ma lang fa ku maku kalangwala ia maleala al kala leala nga fai ilong kadi abe ngo sanga post wa umanga nga ufa makala umai miangi ai ka umai ba me mo kingole pomu ka kale upan ma ia konga ia fa me la ia le kala leala ia e fai longa kadi e kango abe dunga sanga post te pakakawi le media ia mapu elo maka e skama dia ma abe dunga ia kawal kala le ala fai mai dia kango le ala ku mai le 25 kala mai makoi pa se mai ngi saba ia alu le ala i longa fali ai mako kala ngoai imam skama le masung ko dua malofa tai na lo tu fi fa fo te si mai tua ai se ai wa vala wai o el tangata le san le pe falling mai vala watu san ai se wa vala wa fa pena oi o nga sa o sa wi ma ko fale i o mo mengal nga ka mo ma ko fale fe mel fai fi au o le fai fi au VOC lai nga bi di mai de ya konga fai fi au VOC e mo ke akula anga ola filia kwa kali me afa me yosan okay o nga ka o siwa ya pe sa o sfai au pe okay so le no fiatu tulia tua pe falling mai la ufa nga el tangata le upu o yor fai au malenga ngana foi le san wa pe o tala no fa fai au le foi le anga i fa na ufa o ingale pe ka wakangia mai ua vavea e karikonguinga me umaia le ua whaingo fo ina tō whaure i tonga i saore le lava sa muanga
Ngal menga woka siwa inga. Onga ole kalangua. Male fai mai onga iol fai fi au VOC. Menga ngale ila baso ka mafau se sikula ngala aku. Ole ele ia se mafau ile o lua waito lua o lua. Fai ele ia se mafau nga kaulango ngasi nga lua kau masalo le melia. Le taimi le wa pike o lua I vaitele I lumo Frankie wa ta ua fo il fa o loa fa faingo fiona fa matala. Ma le tauonga ora fa saden mana tua e fodinga mai o le asa vili a kwarko inga ya oi. A le pe ora fa saden misi de vili a le ua kongeki mai le avka vale e kau so ka iai o ko kau vili mai. E le tau oso ase tau masalo salonga na yesi tau langona fo ile fa PCP pe kau pesto el melia pe o penga o luama fo ia e mongi umane mere ukupu. Yes, leila ba se mafau la puse me va pe. Nga maua siwa maua ye sa o melia. Ele ai wa fo ringo le ta valela ngale tau te live le ano noa yo tanga te fa fo mai ele tau wilo le maka mai ma o ia fa yan melia o a fo ringa la le avita vale fa ina e tau fa matala ina o le ali tu inga matua e la poa e pa e tau umi em fa tau fa matala vanga le Ia o ka nga ma pikia ma o ka fa kingo le ia ai sa fai de pulo au ke loanga kwa e pe ia po ole ulo ka sa fai de pulo ma pulo fa ka maka e fa kingo le e aki de la ula o fa nga kala ngua ma ya e fa longo pe aki lo la ula se pulo ula ya ku ele ia la se si fiso ta inga mai le aso na loi ma avel I tonga tau vili ele tau mate wasui e vili isingu mela vili tau ainga sa vai ele toi mau so fa ele toi mau se so tinga ia sa le la banga umalonga kuma ua ole de ba makala ngo masiba nga ko ngo vid fiula ba video mai ngi ma ko ngi sa ba I fa vi ko vid ai fa medical dia nga ka pe ani mela sa wa ni mu bena o ye se va nga wale ka piki o lo ya Frankie ele tau mate ini cameras of Frankie na yesi so tanga mi faino su el vai nga le a me se fo yo le numero fa telefoni wo wia na ya wala fa pe e mo ke le ia la le fa telefon ai sa ma ko wo viu ia le Frankie ile asu ko nga ia le ai sa ule kali Frankie fa me fa ko ama wala fia la sa ngi le wo ke ai be kaila nga le wo mo mori mai ma wo lo ma mai ngi sa ba vidi ko sima ko fa le ngi sa ba I po mo mori me ma ke o ma ia sa faile sa uso makua em foi ngonga ko ia asia o le Frank ia fa me awol popo le sa o ia makio mai ma o ia kalia mala o ko ia Frank okay o le ana vatu se fautuanga o le na sa no ia le la o ta o foi ele o se si o yo le ta o yo no falu penga o yo le tama ta si o ta yo le tunu o le se fautuanga na vatu le ala ile mata upu ia sa fa mai fa kuanga sko inga fa mai awangi o gaming e ko ka kaunga ko o fa si vai bela mo kwa kele ale au fa ko fa valia e mai ele kasi vo se me o kupu ai o le vai bela por que kala sko inga fa mai ma fai o le ale fa mo nga o le ton wa fel tauri tonga ile se tabai tupe o le ase tala na yo matua o le ase mena o le fa mo nga o le itonga ia o le kala ko fa sid o le fa umainga o le fale sa alu se uso I au malam sa u fai ia ko ia me nga ko me o le fale ri faia ai nga o le fa mo nga ri ko nga ko fa umai o le fale ma ko fa ka wengi me fale le ko so ma ko ainga la se tala o matua la se reaction na yo matua ina ua ta ua tule nei tala le ma le tala fa no ma tula ka fa pena ia sa bangonga la vale fia nga vidia kwa le fia nga so ia ai pe kai wo le sa pa wan me ya la ko wim ko vidia ko mo pa wan me fia ba ai ko ma ko mai ngi sa ba
ko vai ku mo bod me ma o ide wa fu ma ke mai ngi saba le tawa ya o te lo te o yese si vanga ese mai ya o lunga pe o le leina ia le tali ia fai. What's your observation? Mera ke ringa wala ko ba ku le post nga mai ke fongia alba nga ngo mo ia o yese so kai ga o ma leo ia mo le company ke fongi le kau trace ia la ko yo favor ya mo kere yo le official leo mo kere I o ku le official leo o yese fuanga o yese fuanga o yese ao le numero foi e ma fai ona te ro se fea lava le numero sa to fe le numero le sa to so ta ia mal tanga tele fa pe o fe auto lo le o ya o la ia le numero me se fina ya o le lava ia lava numero I tono telefone ya o yese fuanga e te tau na ave official le tau na ave mta upuro le official le e ma fai foi ona make public le numero wa o le tilo uma to ale to tele a tonu ia ile sa maria ngale le o yese fufunga fa pena a oi a mission na yo matua yana le tonga ya o le ke fa longo ko se uso le fa mai e lo pe mo lo sa ba ngo ma o le official le a mama am ka u a mai sa utala fa ai u le nei fia fi o le u fa fufunga sa mo a wa a fa ye se upo te fa metala nai le vainga le atua fa tamala tulo ele me fa yana alo la utala a fa u lo fa tu tele male lo to ai o le fa tamala le upo me fa yo na fai e o te lo fo u fa nga nei tangata upo tulo o fa fe au e sufia I la ngono le fa na wa le matu tu fo ila matu o fai yo o lo fa kwa football ko sanga ya se uso le ma ko dua se me sufik tano fai ia a mai sau fa matalanga o le ua maualo wa vanoa wa o tonu na tupu ai e le ilangonga e mako le langonga nga o ia o le na temi ina ua e loa wa fiwa virivili wa e loa wa le to va ia le e na tinga ina yo matua la langa matula mateu a mai sau tala i le temi e ave le tangata le faia le melea e fa i loa ai le tina ma mafatia me sure fa moe na tu e fai le tupi le sa tauna ma watu fa mo mole ia o le kemi sa fai mai ia le fa ngau le ala o le pomo ka kalu fai ma ia kom sala ngai lo walo fai so ma ko ai ngai me so ki nga so ko fingi wai ma ko ia ngale a o la uale la ngai ngale e la langa ai o ke fa ku pe ava pe lo fa lo mai le uso le nga fai langa ia ki mau o ke fa mangalo ya ke ia o ke fa mangalo ya ke ia o lo sisila fungo le di a ke kawila va ia ka balanga sa fai yo se kala ku nga ia o dua mas ko polo kalame fai ona ia te oil numero e ma fai ona le numero lea sa vili e tuai ma so ta ia tuai le tanga tale nei ma fai fo ona so so le la vai ke ma ko mumela le foi do ku fingo le ia e ma fai ona e fai lo mai le tato por kala me le tai mi so tango e fa maula le tato so so ni uma le tulanga o lau mata up fa mo mole ia se fai ni tau mai o le fiku kasi lua ia fitu tasi lua lima lua fitu lua tasi sa fitu lua tasi ia lua lima lua fa fitu lua tasi lua lima lua fa ia so ele iai ma se ingoa na o te whafsile tua e o ai se ingoa se tasi o le tangata le whama o ior whaife au e o le ingoa le tangata na latu piki o lua le tavale e o le ingoa le whape mai o le atadi ile la sau luma vatu o lua i tua ina ua tu le tavale le ma se ingoa i o lua mantua ia e le ima se ingoa ka au mai o le kamalo le whame o i o le whaife au e o le uso le nga ka au mai o
o dinga ma ko wor ka ba le ka o me se ngo ngal ka mai ki ya pe ka wa ngalo le ngo ka o mai le ngo ka mai ki ia mo le le tawa te bara say any final words fa ri fa mai alta tu fa tal nonga maletali o pa wa me o fa ka mala ho de sa ka o le vele ia e va nga o sa lo le mo le ia le ko pa la vela sa lo nga ia va nga ia se ko pe fa ia nga mo ia ko mo mo le fa ba ai i ko bele nga mai e fa nga trace mo bele e fa nga trace ia la ko mo bele ia mai loi po ha me se kampangi ke fong ia le foi fa so ni ka pu ia faftai tele lava faftai mo lo taimi fai o le talo le porkalame o fa fonga mai sei se me fai ona so ni me tau pule first and foremost yes e down fa o leo o le assignment mo ai te fai nei po taia wala ngoleo tau na ave lona me tau professor leo ave male numero le fitu no tasi lua lima lua fa o le lei ia le matala e pe fo na wili li ngol tato wa porkalame ai o le vaenga fai ia sa mo na to fa fonga tu langa fo i ile nau ta inga ma le wa mai le tali la na tau le tele tala na fi ai se mai ai lunga ele le ya le sau sau ma ya la to ia na wo to fa fonga tu ai fo i se samaria ngalele ia e tu ele tu se mele le lo na lo to ile tu langa o le to fa fonga tu le mata upu tu lai mai en fona so te mai te so te mai ma u am le atawa o tato porkalame tu mu sa mali ang le o tato yai fo o lawa sa mo le tato so ani molta ma ya tamale sa yuta fa mo le al tato so upu wanga lo ya dia uno suafa ile messenger lai fa tali mal tato office tai isongi o la wata dia le tato kalone o le fa tau marseleni e fia mo le tato to ina fo ile le yuta to efu ai au fa fonga mai le uso le fenga ruenga office le vai le sa ta feuta ngai fa mo le mo mialo to so ani mai fa mo la messenger mai sei fa sino tia el tato officer la fa tali mai ia le fionga i la un fosia misa pira anai ma le tato officer e fia mo le atu to ina tau au ia le so soninga le ia ai mo fai u ia te lese le sono le meta up a fa fonga mo mai fo ila to sa moa ma so se tafa la langi e fa tau online a le va ai ma tor tupe no awana i maburu se mea fa mo o ani upu e fa sufi wa voto o ba vai kanga ko le popoi o i ngo e kalesia tu lo VOC ele o faina o to ina e manino vanga le ngam faiano mai tangata ia ta mai o mato o fe au VOC o fe au assembly o fe au mamona o fe au fakasa ele fa pela a meta o tau fua au fo ina ye ni si a faia o puia le na fa sufi ai ma fa vale ai tu lo ya nai ainga malo le tunu ia e sola le mi lenga el tu loina ai a faio le te fa fonga mai lungo le nei porkalame ai o tu ele tu se mele le lo te so soania ka fa umar fa se el fa lo si ai ia em faina so tai mai ona o tango le direct sa wa oi ia anga ia fai umalona ainga ia e mawai fo ile so ninga fa tai mo la no fai u fa tai tele ia te lese le sono le nei fiafi ele ngata mo oe mo le awiluma a wale sona u mai matato i Samoa ia ona le vaenga sa tu le mai fa manuia le tua ma toe o to follow up ia le Frankie fa mo le mole ile la to video le footage a fa fonga me foi pule nga Frankie vai tele ia fa mo le mole so ani a ua maua lo le ata lea fa mo mi o le ta vale wale sa piki ai nei fa nau nei lu mai fa foani o le tofa o lo pe ma fa yo tofi so no le tato nga luenga e fai fa tasi e ma mai fo se ve ya ai ta fa to fa mo nei fiafi a lo fa tele atu ma lo fa tu si o tato tu ma ya fa so fo fa se fo wow ia o le nala ua manino au o fala o manino manta o le vai so le makaukia a kele la ko fa vale le wo yenge e fai la ko fa vale le media a ko fa vale la fa ko fa online sale o le upomoni ia
masino a o sa mo ai lau tulo ina yo walo mo fanau ia te au le ia taua ele fa pe a me wa yes maybe wala per fanau ai fa fonga le tala no vai ka ngo matua le yar ma fau le tau tala tulo wa fai ai e atangia mai o fai u foi o sanga tamai titilotu ina umata no ana lela mo ko foi le fa mai ngaru piki se anga wole la ko kalesia ela teo so e ia te ia le trust le e ka urua upu yo foi fe au tu sai te au such a perfect crime foi le set up wala fa se ka o e mo mai ku sa ua matua fa valea tua le tanga tele fa mo yo foi fe au pa kongu ar ka mai kiki e ngake alo ngake respecting a foi fe au e mo mai ku sa lela ua sa ua ia male nei ta mai titi e pe se father fika fo ngale pastor fika pe o sion ka ma fa le nga o ko mekia ya nga foi le na tu sole o le atale na le utu le mai matua i pa kongu ar ka fa valea le ngafai i oi e matau tia ya o le le faftai e ina inisi fo tangata ia wa vai tatu por kala mele ia to so le ser tu mu sa maria e se fo le to tele le fo wa inisi o la to fo isa mo le wa meli mai faina la tu so soni faina failo atule o isi fo ile meli mai faina la tu so soni le tu langor su engol numero ia io ia fa ngo fia ka mo ka le fa ai ona mai ai le na mata up ia ele foi se vai ngala tatu tau ele pua mala fo tulo fo ile mauta wata ua tulo mana tu mai e le tulanga il fatal no nga il mo mau sem e se fo ile tulanga au ke fa kore mele ya lo ma fo ni ako ore ulo le wodi ia male o aver fale kono le falo le ala e mana tu ala ngalo te lo le pale ele o ke le lo por pisingi sia ile le pale le ta ultima jiti e mo e kau ko pela kuilano le vana la tu tau le tu ta tau le falo tu e luanga il falo le ala le pule tu mai tu fa pe ai kulonga ilunga ela tu tau fale o lo le ku vale o le ala o le mele ala ina na pe o te ma fo le mo ka ke lo pe ka ke akape ka ke ile il tangata le fa ya meia ai o fai tonu ai tata ia nga I fale o fai puli ei oi am kwa ula ka ai man tuala oi o le mongi ala le loko le le lo ka mai ki o se falo le ala antio wa fe aku ia wa fe tu ia lo fo tulo ia fa na wa ale ala le ta ona mo fe tu ia pe ala ole na le telina le sa mai lunga le post so ole isula le ele o mala ka mai ki el fale le ole aula le nga set up pinga le melia ole o set up sa wa ina ia foi le ia fia foi le foi pule so ka ia ko foi el beso se ku fo se deposit te of pape ya bakula le afere por afere por se so bolo ko sa wo so le mo kwa tau sila tu sa mo fa mtalanga le atadi kur ka vale ia Frankie mana ia la pe afa pe wa ai ni camera Frankie fa sanga mai fa e taula na mau tonu ala I a le winga la le fa ya tu le ya tu wor mele ma le fika le ale ula le o le ka kala ku vai ka vale e tatala tu le e ka kala ku kor ke ni ka vale la kiki ale fa mereka me kiki kiro ngo sa peru ma be pengi kia pula mangi osole le kuwa ai fa mai to vala au mai lo ma ta vale le or ku kuwa ke lo ba tu so ba tu ai la na vala au wa kiro ya me fa nganga ka fa ya tu ai pe ana tu lo dei me ya ai fa pe fo an e fa mai to va tu lo luma ku lo kuwa me longo fo le sengi ara foi la que fo que compensio po va sigaka ano fai u bai pe le tau se ma fau pu mo se aka pe aru e se kur ka vale pu se aka ya
wale mau mana tu ma le mau mana tu fo ia hata to wo ile langona fo ile le power mele wo ya yor kupele la amai wa uma wanga power me ia ave wa fo ela wo ile fa to doina le si me wo se kia ke lo le mere nga pa po mo wo ia fa nga fa le sko ingolera ku so le wo ma tu fa se wa fa mo fa le do fi fa ma usa la wo fa si ngol fa le wo fa le ala fa le ke le fo nga fale lua tu sa le wa lava mene wa va ye nei nei tamait e fa atali ton winai o e le ila kupea e se ki ar mele e kupea e yo e wa ko ke worry va vai fica kan kai u fa so le ai tor si ali e ko ke pa ro ka ya le ala ri le fa ko le ori e wa believe you mele ya tawa oni tangata ile area le o tangata le area nei ai lo ke lo a ele fa pela o ta fa yetu po kama ia le fa pa po musolo ai le lo e fa pule le lo e mata vale ai yes it was a setup ia na la o menino ma te vai ia wa mai foi lunga le mata upu ai o le mata talo le na ele fa pe foi a me na uto fa fonga o le vai nga no tau su e na fili a tau na le fie tele sa tala le anga no tau I ite na yelo tau mafofo fa pea po le meo I loe ma ku le ori fa ka ri yes so that's why ele tele se tala na fino mana tu se su e pea a le la fa fitai tele o le a langa sa o langa I lunga ma ke ki I so lana fa tau publicly o le ia ina I Samaria nga le fa tele fe le sa ole le we ina I Samaria I so te mai mo ele ngata so ninga so ngor telephone le numero av so ninga tulanga sele ole ama fa ilo tu lava si mai al tatu proclame ai fa tai lo to le lei ya ole afu si ayor ka ko proclame ya me ole uke nga fa nga me io ole ai na al tatu proclame e vai me le lei ko ko proclame ele yangi me le yanga a sa for se lengi e arusa o ia mana tua a tu ele tua se loto alofa ma se loto le ia 85 so ia fai u masiona a inga I se vai nga tau pe tele la forma ia ma usanga o lo meli mai e so kai mai e vakuti teus ma me uma a or se lengi ia e la fosa o ai oi e te e so so sa o ave o ia fai avela ele e avela I matua ave matua ma nge ke fo ko fo ro fai ko kala fo e ko pai fo se pomo ia au ke va sole o ko wi fai mo pa ma fai nga me o falo o le ala ni fo ko le ulo la wodi ia no pa ga fa le ala ko le fa ka ko wai ia fa nga ba man to fo nga fa le lua e vai ro I ka fa pea fa le fa o falo fa fe au e mau mea se vai ka ko le ulo ngi ka ia o nan mata upule le o fa mani no to ona tatu to ya fele o le vaenga sa ma fa solanga na ma fa soa I le mata upu fa uma to isa matala ia ma se fo ia o le fa tutu wala ngole o le saunga le sa wi pulo tu ia ma morio it was a direct attack to me ma sunga laude marito le la tango o to tu le vaenga le o lana saunoanga le to me le a tawa o le matua te le yo sana ta penanga e na te fa ta pena I tu langa fa tu la fono ono tu inga le wi fa te fa fo me samo breaki I mai il proclame nei po le Blue TV ne io le ma watu o proclame nei le ba pe o tu ai ya pero sa no ai ya la fioma ya le na o tu ai ya tato pa mi ma van pa pena e tu ai manino la vai la o la parte tilo e anche la barata va ai pe ko la ba nya to tele mar to tele na tato tangata io le o e tangata le tu o lo aden tala ma fai ne tau na fatino fatau ya na tangia adi o Samoa io ai lai pa pe ai safe mai mon la balai lo ye tangi se pulma le lu fa sana ya te ai ono le pale mia le por tangata le tu de ya la ina pa pena na mio o se tangata matua ai tau le langi lo to le anga ia mai fa fonga tula le eto peno foi atu e te le se ta penanga pulotu fa tu la fono mo Samoa ilanga saunginga le ufaini
Ele ngal Paulo la. Ya. Soi. Pa mangala mo de video la sa ya. So ke au ia ka un ka penga le se ile wa. Or ko la le ka wanga fa ese me ka fi. Wala foi me ka fi oi. Ya la me ka fi le. Alena peila no te fai atu. O lau direct attack ia ke au mana mea. E no fatu ele toi o lo whawhitai le tua. Whawhitai la ua matua i amana ia e leo le tangi na watu. To me, o loe ke la uai mea ngā brok. O ina tonua mea umaya na e whai mai ia te au. O lau whanau tia ai, o taitu o lua, overstayer, o a umana mea uma i sio unis ma mea uma. Please, be my guest. Su loe ave i oe fisosoan, ala o vai atu. Ave o mai fisosoan ia, i leanga ora mea konguanga ngai mo mia e sa ia ma marikia kai mingei. O la wala mo mianga meanga. Se i tau wha maoni ai lo la whaitala fatu, ma lo la whaitala pelo. So to me la, a e lai loa e ke sau e kau lau mai ngā mea. But o le mea te tauna e whai, ave mea nai sa mo e fisosoan ia e keis lea. Ave i sa moa. Ioi, o loo mo mia e la uana. O i fo ina mau tangata na meli atu, ma vili atu i ati oe, please, ave. Ave, o leo te nofo mo u whaatiritali. Ia, ele teimi e ia haisi a matou matau. Tūlanga o, yes. O le mention, o le aso sumaritasi. O na whato a whailoa ai lea. O le aso tonu e tō lau waile matau pulea. Ai a whai o a uma nā mau wha mau maunga, ma nā tūlanga uma, ma ngai o ainga, and I would love to know that Pulotu, yes. Po wheelenga e ka u, kene ropi ka u, somebody said, did tell me for my na mention e Pulotu, Brisbane. O te leilo, kene whanongolongo au iai. Ai a whapeo ina, yes, se ngai maa ngai au. A leo te whai atu au ia. O leo au fia. O le ua avele matau pulea e te le se tāpenanga e mo mia e sai ama siona to lua i Samoa e winga le tatou matau ia ai mo oe lava ia te le fo i sau tāpenanga a wau te lopo feo i nei le te la filafia ai ngā paule vahenga o lau te fia whai e sau kala lea mo tau atai le awari ia le atau e fia te le awari ia e a fea le upu lea e lau fo ile le whanau ai, whanau. Le whamai lau wadi iho kia, i lau whangau sa moa e. Ai si ofisili ai lau wadi ia. E whaini a lua whanau. O lau ofisili lai lau wadi ia o lau whipoka la mea nga pō. Ua kanga kai e rese me. E whaini a lua whanau. E ia o lua se malo si anga whaatama tane te lua whaia ini tamiti. O lau ofisili. Awalanga o leo ta auto ia te au fo ilo faila leo te faia tu a mela ia le ni tala fatu o Pulotu si ta mai ta ile sa lu ma futa mo te la tu fo i faisia na tama lo no winga ile oni fo o nga luenga na ia la tu fo ile lu ilo ma lo si tausi ia tausi uma enga e sa fo ila ia tu lo wa la nga o ava tele i si tu fine fo ile io si o ma tu fo inu ila ila di ia ana le ngai le la ainga malitonga io e te rua tu foila o ma tu foila fa na uia tu lole to finele te ke le lopo ro mafuka pe ke ro le mafuka e te la tu ma tu ala na fa na o le me la le foila o to le ato o le fio le wodi ia pisa i me fanga ai le ro foi fanga o le la o te le mala mai le tūlanga o le meo le pisa o le tiali, tūlo. E whawhiwhena luo mai o luo tiali va tūle atunu. Luo mai ngā epu ngā luenga e mawhaina whai e isi tamatani. E la whawhiwhena ina luo mai, e le teitai whetauile nā tua i ngā mea. E oi, e o fwoi la ia o e le tamauru po o lea. E le tau whai atua. E le tau whai atua le nā ioe. Le nā fuita mai tai e te rua mafuta le rei taimi. Ia me se fo o si ana whanau. Ai nana ta whai atu le mata upu lea. O le fia tele o rua e o mai e ngahepu ma o mai e tala noa i nei mea matulanga whapena.
o le fesili e alaina fesili lo mafaufau le ataua talanoa le tagata e mafai ona ia faia ai a faapea e talanoa mai ae o oulua e le o ni tagata e iai le malosiaga lenā se kalagoa i gisi mea le mawhairo karongoa wa makarongo personal ia rai afai le wa ka mo ngar vai e vai o le mawhainga karongoa mai issues ma me mawhainga nga kautai ia me e karongoa ia oso loa a mai kulanga rai personal mai ngā ruenga suki me pela ora mo kua whaakau ba ara ho ia me mo mai e la uri e gei loa la ukala le atu o te whawhetai ua ta alo mai whapele ua di ia ua matua i maua i lo uolanga ki riso Yesu moni ala utala leo te whai atu e oi tu lo wa nga vatua fo ia i oi a me se whalongolongo me se o tō rua ma a inga mani polo ai mai la tau e malama ai nano whetu o te whawhetai ia o ia ona ua whetaui nei tu ai ngā whawhitauli ma nei tu ai ngā whainga tala whabene ua ola le lei ke riso i leo langa ma le tūlanga whabena ia ona mafuanga foi la na hala ino ta fai tu fa to na me to te tapisa mai ai ma na me ele o langa na o mai umai ma na tu ai nga ai fa vitai ia wa le foi se mai o le foi sa fa ia ku ka fa dai o matua foi o tu langa o fa manu ia ina le le me le o le tap o fai o tamatia ko fa ole la te wo to wa fe mai fu tu ta alo personal mai fu tala no mai ni tato issues le o ani me ma fa yo na lua fa so ai mo ya ai yo le paule vaenga ta pena le ai mai se a le vaenga le wa e a fe ai mai to langa ina le tu langa o lo tu mai tu le fionga le pale mia i le porkalame ai mai se la o su le samo wala ngola na tala na fa mai e longo winga ai to fa metala ina o lo tu ai e pulo tu fa pe mai a me o le pale mia fa ya la su mai ta to ye penga ia fa konguinga le fesiri sa o anga ula se kuskala isa mo fesiri sa o ala ia afa masanga yes a vai o fa fonga mai o do ia le fia langa mata upu fa penei oi aver fesiri oi aver tala le pulotu ma fesiri ai walanga na wa agree e le fionga le komsina acting le taimile nei e fai to feilo inga fo ile le fa pe ana uta i vai aso pe tai lua e vai aso o something lenga o ke lo ko ke le e tele fo ia lo fe jonga pe to pe vai me ma fisiringi a fa masanga ai man ia le ave po ia kama po o ke ngi fa sala laule sa mo to vaenga o no le fisilia a fa masanga Samuel fisili sa o ai o i tual pale miel tangi dia o fisili ya le vaenga le atua mo mta upule ia i palo nei nei tama ia fatu foi la te ia tala le nei tama ia fatu foi le po le te faiatu wa le longa se me ai oso soloi por mele sinin ki ngai loko la uri ia mo sa lo buscar para foi lo buscar o le mo fai o va fai a cuore su i fafo ia mele le fa ka la uri fa ka la kuskala o le mo fai o lo gofo ngai ai fa ku su ka fia ia ba ka le o sabo o penga i lo ele ka mai ma ka lo fai mea fai mea ka fai ele fa pese mea ele pega fai a foi lana e ma fai tu so le vaenga pito silia na faingata tu lo o we have ma fa alo ai pe no fai atu se au le tua e na te tape na ina au le tua i le tangata malona loto wa makua karianga ka ko i karianga ka o au le ka fiaru ngari ne ele ka kongu ele fia tel to ale na to fisilia tipi o tanga vai ana le la ya ile press conference bale komsina to fisilia ya oi to no le mata to vai tato ele e fai ngata ale to fai atu ya te auto se o esu ele tu la fono o esu ele tu la fono
faitau leina ma vai leina o le tulafono faitau o ma leina ma vai leina e lena o se fasi leina o le tulafono ya ona tau tilo mai e fainga tafo le anga e le o faia tuani tala fa pena ya o tau e fa amalia i nai le vaenga o le tulafono le ua afia isia ngali ya mali le o tau loto ya o le tangi o le ana vatu mali le o tau loto tula ia e fatu tuanga io tu ur fatu tuanga anga i malu le malo ma fatu tuanga anga i tai official famsinonga a wale tau ava meina o le matou mata upu ma tulanga sia matou mata upu ai o ono pea ma ono sai pea o ia lea e te wa e ofo ia fa fe kaila o lea la o lo ko fa lo ngona le ris fulu mo rianga le ako ia o me foi le oke ia se fulu lan ka o puloko pe ka fa ko lu ai o me foi le o kupunge o le o kangi e fai le fai ngi bangali o le kan kongu i ka pokalamba ia fai ka avakusa o ia o me there's no other source ese mai ia o le ka avakuon ka ala la office dis ka ale ga avakua i mo ka pokalamba me le ka lan kan kongu ale office di i leo office di zolo ia pegar kasiare muspe pasaba ia lo swafa asiaka observa ia o leva arcade ola ia o kango solo ba ofon me o ele ka ko i ka ko e fai o ga fori ga mai le ale go sa ka ia puro ku fa mai ola ka lai kwa wa po ele ka ko me o fai e tau te lo auto ai ese si tali tu lo ai ese si kali o mafai ngo ko fise songia kwai e te tau ono to fisilifo po le ale se nga o pau Samuel e sa ole tau ai ese fisili le o fise songia io ai ese fisili o fise songia ko fisili fa lo to i fali ai se a wa mafai ai o nga fai er komisinga le acting le wa ia ai pi fulinga langa foi o leanga makua ese umale jano ko mafau sa sui umale ngilo ko mafau i le mea umale nga ko fa pea o mea umaya lenga ava ko kulo e ko pa umalo wa fu boto fia ya ile vai suare ai o le fisiti o ngi mea sa o nga di makai kai nga nga leo lena ai la se vai nga ko ke fisiring ia nga va ama malam mau tangata ye le va yan makanga ngo le no kula fu ya awala to te blaming ana mere le sa o la kala le ato so li ai ka ki ia la ia au le au si kamare le ai ka wa o nga le la madi wa o nga kausu ele langa fa ai o fo ye le o kuskala nga le la o mo kwa o fa ba nga le mere wo fa eres caballo qua pero fo a le ko avele vai a ko ye todi kepi e va na kana ne ya o eri o ka nga vai ya sa o fisiri mai te au po fisiri mai ha o ka ngole fa mkala ku ya oi ya o ke ru e fisiri fa penga i leo ma e foringa mai langa you sounded like e sele me na tu tonu lo loto o fa kusawa o fa mele len ko le fifia mai ya wala ngo kele roa kami mo kele fa kengi ku ya uku ka ke okay ya ai they say we don't have it okay they say mera ka ko fa kengi fu matulanga ai professional ala utala le lo to fa ya auto oi ko fia karango ma ka upu le tulo le ile tangi me ka ukangi ko fisiri mai le ko ke me fisiri mai kia e ko ke fu ko ngau o manga fa mangingo ai si malu le malo masi mo le vanga fa mangingo e wila utele tala noa tu le i tu la wa afi but e pa wa me ko ke fia i loa i malele ai o i ongar kangi o au i or kalinga i o oi ka fa mo je ngoro fiso le lo ia i fa maria ingoro fiso le lo io
O alangisi mea ko ke kau fisiri-siri. Io ma mea uma. Wa mangisi Nena, ore ia. O isi si mo lu mai kua ko mele le ai. Lena, o ye se sio kua mai. Jodi. E ye ka kali kua. Lela la uka ua kua walanga for the first time lela fa ko breaking news la le. E ila tanga tari tua wa. O le nganga pa ia o le tua. Ia wala. O le nga. O le nganga pa ia o le tua. E sa wa ilona taimi ko sa le menga mo kwa fenga ka ke le nga ka dia le ki o viven kan ka dia e tanga tau Yesu o le tupu. Data won marolonga so de ke o de sikanga ka di o ke fa ye ku ngai ska ka le fa mai si ku nga me se yu mo le wa te na fa ya nga me si ku nga me se mo por kala me le data won marolonga fa se upuki su ya la upuki te fa o ila yo tato so fu manue malangi ma o lo wingo o matai a leota sinau mea tau whao o a'ua lawyer Samoa i nei mato officer o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale whale whengaluenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou officer e whai ma fisosoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai ta ua le mātou officer tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tato officer nei Crispini Australia le o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Mili mai noa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tera noa. A wase tau whaamama a menga, mo to e saunga, o le pele i a te oe. Whakso tai noa matangi a mosa, i le mōpai o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, o pusa maliu teo wina, i mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Whafisota i loa, matangi a mosa i le olu o tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma i New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today.
Te bero wati lea ua toi ro minuto ntara li tula no. Tau fa ua le Blue Wave TV ver po klamer tau tai ni vango le fiafi. Ia au tato ia i tato fasoa me fo isa tupu. Ia me se fo io to telo ila tupu o fasolo ni tau fa le tonu na tu mafo fa. Ai o le ke aka kula fai ua ile ona tame ile sita isu. O te vai tu na le pi fai mai ta suki mata ma ya o mamma ri le o fa ngure meli me ka fai me foi ma mamma so le mamma ka io so de ai o te vai tu na e tu su ele vai o mata o le vale con o ai le ke me ngona ele si vai o makar ka maro ka ngari Alam kau le ako kiri wala kiri foi understand it ngarin kau le sakale wala nga ele ma fai ala kiri ma fai le mele ka fai saranga ngore si oh yes saranga ngore si okay ngai too much ka ko le mo pasala le na pasala ai tato tatalo mo le foi o le uso wa te vai tu foi tu langa wa yai wa te le tu langa o ngase ma yo tino lo la fia ngai ma ya tatu to foi te talo foi yai mo na ia a fa ya foi o le tau no nga le wana foi me sa fai le soifuanga ya ma te le tanga ta foi na le fa le tonu yai ma le fa maoni tu langa ya o nanga mangalu ya o soifuanga fa pe ya ai tatu te talo o le soifuanga fo'i lenei ia le taimi te luti ai ia le taimi ele whakawhiringo e whuna ta whaia tutaita sau le mae fo'i o si vaenga i singi ia whea le waiai o whea le ale me o tula i mai ia le fo'i lai whaisi mae o si ali tatu te aun te le fo'i ia vaenga whapea ai o le whautai atu fo'i esse outro ia na tu ko ki a ori le pori i me ke fo a te to te lor man e fa fa ya tu na o se fere le video ma ki pina e taua se fere le la fu se feina e a nga se fe fo mo oi a wa fo nga o ar kai mi i ai dos fa nga i sala e ya la fu to fa langa mai tamai na fa la fi de va tato wa fea tu le si mata upu walanga o le tato la lata li ta longa o so nga sempini le to Samoa e le fai ngone va ya so male au marosia le kiwi a le o fai lo mai le asunga le komisina o lo o fa foi le fai nga le mata ka ko di temi fa le tu mau o le o le ona le fa tangaina le tulanga o le issuinga o se permita po se fatanga foi le mo operate ya ile aso sane por weekend on o le tulanga le sefe ya mo le soifua ya matanga talutili ya saka ku fa so mo foi tau pule petai la sata le se ngalo o le malo po le fiona komsing ya le lo sa no mai le tau so ngalo ya afiko le pinga ra banga le maka le safety ya sa le mu male awang ingi si ra ve me fa penga ya me se penka control ko ga crowd le ya o va ya ko fa ke le ke mi mo ya me se la so ga sempre ni la fa e si dia fular ke le bele la fa ngi e pa fa kala le bele ya o ke lo foi la foi ni si la ia fo la ko ba fo le inga ia lango le au ala i parade me fa pega ia o me le uma kai fo do a ri ku malo la ko fe la ko parade ia mo pu mai aka a be la ko lango ngai kam ao mo pia la vai ia o se ku la ga sidio ga fa ka mo ka nga lo ia tato mari le me wo yai manino yo so no nga le fiore i komisina bodita i anana oni sava vali fu le o mangi ka vale male ya a tonu e tau tala fea unga ma le fai na ya tu la gare ya e pe wo fai ai kusa e pe wo fai ai ma fa so po fa ringa ka vali e wi ar mana na yo tatu ta vale wo ya Samoa ai ore a fai ai ma fa ringa o me le te tau ona
Ioi. Ai ano I foala na o tātou sa moa. Sa vavali ma pese ma kalo fu o ma tulanga fa pena. Ya atonu ese mane. Paka o maka vale se mea ai sa va. Ai sa vali ma pese ma faile haka ma tulanga fa pena. Ya langa na me kup. O afianga ia. Mua le ngai awar keli. Poloka umai ai mantua la le main road le ya. Le feo ai mai tangata ma ai ngai poloka fa solo ato. Fa I pa u ngai ko sirfia ka ko awalanga le wa ya ka usanga fa lapis. Lona tolu o le kasa wa o le fa vividi pa u la le fa I fu mengi. Le anga solo ai le kasa ia ma le polut solo ai le ea. Ya, ma le pito I fainga talava. O le pa u ai ma lave vea. Ya. Ioi. O tu ai ngā vaenga ana maari e fo I to te leo tato. Ya, I le tūlanga wa ta o to mai ai. A fia parade ka makua parade ai rumo ro lo fali. Ya, e tau te mau ese e fe anisi o lo fa pe mai le ai o le ai at tau o le ai at tau ai mai mau pe anga sauru manga ku nga malawa ya ka kau. E ko fa aula mai ir ka pe o ngoki mele. Korfa. Ya. O ele te pisa lava ma e pisa le meo le ya ka kau ma fa pe o fai fo le amare. Ai a se I pa u la se ka mai kiki solia. Pe ki fai kua se ka avale I fa fivili ngā pau. Solia se si yoki. E ke koe whao lama ia. O ani au mau tutu malau ai ata tau e mawhai eina e toi tango e toi suia le ola ua mau. Vaenga la nao le vaenga te le mo mia le whai maripoto. Ya, tātou fo I le whai parade nei e tunu I whafu. Ale e tau. Ya, whai whare li. E amo ia rama le ia kau. Ai fo ia e le kau. Olo nei ia mai e tāua e le vaenga le sa no ia le fionga fa masanga na no fa tāua ina. Fai mai maule pe anga ia se ngo fonga foi le o mai ai o e. Ngisi au wala ese mai. Mana tuani usila. Ola le manga ala a fai ia I e mafaianga e kami ele poroka umai nga manga ala. O kasi ari. Au tato. Sore ia ese I o foi le parade ngisi mea ese funga a. Ya o ka ko mga nga parade ko ngoi la le waki. E ma tu ha polo ka fa solo ato umai. Au New Zealand la wa te wo to fisili mai ala me la fa ka ngai mako le o la mga hala. Aka ka amilo ku I Mangere Town Centre la I poloka. Ko mi miro ka vale kami ha ile sipiko an tele mga hala a leanga fo umai fo makua leanga maka ka le kar nga piko. E ma faianga o tātou sa mo a uma u whale ngaina. Ia o morola ia lea o ko umo vai mo wa lela ai toi tingai nai re whainga malo ma tingai ngai matanga teo me whainga rua ngai koe kau whi whale lea wala. Ia, mai mo kwa lapa le punga le tima leo. Le saungia le ngusi le I tima. Matonga o skadi. Ile leo inga operates ngai ma. Pura wa whawhika audi o leo mo keita le. Ia leo le need le ma mi ia sa mora ia. Ma le sila mea. Ma atua le atua. E le ka kau fo I nga ko whaiangi me ia sa. Ia misira la sa. Yes. La sa Ia mantua e se o papalangi o tunu nei mau te iele o sa mo o kungu o pule papalangi. E wha mamalu ar sa mo ia. Ia o tātou papalangi. Ia e le hai e le fo I le au ka koula a fai tasi le vaenga o le wha mamalu ingo le sa pati a bia po le sa. Ia o tau wai ala na. E oi. Ai fai ale parade ale ainga I rumo la tu fale. Matua talo ai au fua. Ya. Ele leile na e sa le mua le atua. Ya. O le se vaenga o le tatu na u manino le tulanga o le tatu parade ma tulanga o le. O le si mata upu te loa I tatu tangi fo I o le whamasinonga la ua whamanino mai tusan e mai tangi valu lima la ua avitua toru lava lea o lo o yele te mire nei ya matau fuafua lava po fe eta o to yele whainga o isi tangi ia lea na tau to avitua a ua mana o alfa masinonga e watu loe to
Wai a polisi kangi nga ala me ko a ma toluku. Ia. Kau ya le paki le. Na ufa mai na he lango le paki. Mga pore le paki e le mele wo ko ki kupe le mga opure. Ola wo mari dia e fai pure ave ko e mga op. Al paki la le ka fori ngomala ko fa maro si deve. Ose mga opusidi o nga makanganga me e kangi ya me ko ai mga ore le paki e o fa wo le mele o masa lo mia. E aingi fainga pio fo nga kupe wo. Fo. O ye se fa vai o se kula fongo e suo e se paki. Fa tu petitions o tangata o le tangata i tangata. A wana ia me la o fa paki o kula fo la fa ia le chapipi. E se re mata uti o le mea ua mo ta o to mai nei. Ya tatua va vai tu ye Samoa paula vai ngata o le futu va vai tu le pe wa lo loma mai se felo inga le fiogare di parbi ma par mi onu sila tato su kofinge o se mana onga le wa va tu le inge ke fu ko mai fa pe la mala ole request al par mi onu sila e felo ai male ka ko par mi ni yo ai foi ka fa mai kuskusinga fa pe po foi ngai meu ko fai Mergau sa le fongo fa mama le padia nga ya nga pule nga ya ka o fongo ai eso ska kala ya be ser menenga lenga pulo up lenga fo ia fo ko e fo ia e stopa fo ia ko kele o ka nga fai kala ka pule le la fongo e padia mai pule ai o me fa ko e ko fo na uria ko la ka fo me ka si ki fa ya kwa wo ki nga sa kura sa fongo pe sa ole faafetai lo loto le ataua faafetai ia ualaga a react ai le fioga le alii palemia tulou mataofia i fua vaega i tatau ona faagasolo mo le au i luma ma le lelei o Samoa o longo winga o faapelo le o tuaiga nusi pepa ia a mea ua tetele ma ua tulou lava a mea o latou le ua mafua so ia te au ia shame on them. Yeah. Awalanga o le mele na tau mai tau tutu mai le hafi ma nei mea uma le tau a. Whaaleanga ai loto tangata ma mea uma. Ia, ma male a turong wa upu ka ki whai aku. Mo wha manino e le ila vastofi au le na mea. So fulia o koe kusi o fefo e anu i le tau whaaleanga. Ma tua fulia e whai iuta. E iai ia le teimi. Yeah. E ia le taimi e maua ile le sifi. Whapena ai e le vao ia i fua i te ilo le tantununga le nā o le fionga le li pārmia. E le vao ia i fua. Mea le lei ma mea nā te si la fia. Kau. Oni vaenga i te tala ia vanoa. Mo le ku. Se yo or kaimi kou ke pārmia. Ioi. Ma lia ia se yo or kaimi kou ke pārmia ai. Ia ona fai fo ile ai le na vai. Ai onga o le o pale mia le sunga le lauri le male to. Pule ia. Ma le tua mai. O policies ma me uma. O vai ngai ma fai ona fisuisu ia. According i le paia inga ma le fai nga malo o ai lava e pale mai le tofi pale mia. Me la lea fa malia, fia fa malu. Ku ia. Io malia ia o tau whingalo. Kuia. Ai, tatia ia, tu oi pea. Tatia, a tau vavai atu. A oki laksen le fia feilo ai. Te loa, it's not so much o fia feilo ai o le tatou pale mia ia laksen tu loa. But o le tamalo o matua vau ngata. Peifu o vau ngaka haku ia. Iyo, Winston Peters. Ia lala usila mai ia ka maloa o Christopher Luxon. Le ai o lo uavangor ngai. O lo uavangor le ia le ngai. Che ia ualu ai ia fea ma se ma tele noa. Le ngai pa wala ka ka makelevo.
Makile levo. Ele aí você sabe mo levo para parte ya kako. Avenelna. Ele aí você levo para parte. Lena, malia mai la o tau e tu singa ia. Malia mai tatu no beta tau wa tau tele. Ani le ko. Le la matalia tu pe me na au mai. Tatu ai tu ava pe tatu ia wala ngaya. Ah. Ko ai ya ko skala mai ka ko ya ko. Lena, tu lo. Ora me foi le o manatu le ya taua. O le ave sta sanga pan mia. Ia. Au mai uma mata upu familia. Ada vai ngai ia. Mai ka ke kadia. Na ia nga. Mai au pole foi. Au ale worry for ya. Mai media ba na le. Iyo e. Au mai media. Au mai i. Si tato ai tuava. Focus ia. Tera noa. Tu lo wa. Sau noa mafsanga i pe ia marana level. Prime Minister to Prime Minister. Ai tau ai. Ai au mai awala ngor mele sa tau na fai e media ra malo. Ya mai le fai foi wala ka se foi la ko. Iyo e. Si uso ya ai foi nanai ro fio ngal fa ro longa nai lavi. Lavi tinga. Ya langa wo ka vai lo uso ke le lope por meu kau ngase foi uso pia. Pia kau ma oira uria maros puro. Se fai a foi bo pe ko que fa ka wo si dia sa mo me ka ko fai ko. Ai sa. Esa. Fa kau. A ver se mo ba na la ka fa kau. Fa kau mai malavi. Le. Ola visiri le ko veku. Langa e ida uri no me report me jafo ma sur kwa senga sa vosi usori. La sa vai muri pe o ile na mananga muri sambo. O yora wori e ke vai kunga malusi. O la vi pokang. E ma mai mala o. Yo a ida mai ka ma. O mai ya mai o ka. O la ve mai ya. O la ve mai ai no nga. Ya, mai nga. E lo nga nga mai. A puro ko fiu la mai ya ya di fai. Ole wo manatu. Ole vai nga le la ma fia. Ole a ma so te isa o palmia. E tatia uma mayanga ruenga ye fai le sa tau na fai media malo. Ka kia mai ka ua fai talia ta ua matali la le ua tatu e uia ma wolunga tele le ta level ai la tatu to mai yo e to so mai lunga le vanga ai ke rora la ukala e le loa po o le ma wolunga le level le tati ai le mafu ina le li arvanga le what do you think e li man ko mo ka biki ali li kangi e kangi si e manga o e sau Peia la ma fuanga lena. Ma fuanga ko. Lilia. Sa ola. Lilia ko fefe. Ya, se I toi vai se tala male fionga de li pule ya nai. Ya ona mana tu le pe te tau ona ta io e. Tu langa le tu e pia se panga ya fo yo nga vahenga. Wa manga ya. Io e. Leilena e fai ole mua al watu sao I ta tu news. E alua tu sao vai ko fa nga su e o le tara sao I ngai ka miki nga fa le tonu mele I konga kongeki maka mai nga fit program na umma program ai message mai asiata o tonu wa ia na tu puel mele vai ka ko o ila le o le pine fa maule Godfather everyone in Samoa watches Tautia Ami ka uma lai mai mo ale lei mama tamata mai la fa lea ngo fi ama fa ya tu tali o media o mai bela ia le mau te fa sanga ya ai tu pe le fionga de li parmia e fe ngai ia matangata te tau na la tu fi ai be se media mai ya le na a me se mo mista a me mo sigma ka ka iyo oi a tuai o ngare o mai na ta fia le ar fa tu tenga ma tu la ngole ya o ta fa lo lo na ma wole le press conference ale al sungar kom sina
Ia sa wharongo. Acting Ia commissioner. wharongo. O le asa oe overall le tali no fasili matulaga fa. Lelei a ko ka ringo fasili e ko fasili fasili so. Ia ma fasili fo ngai le ka unga fasili ai la uma ka le fasili a ko fasili fo le fasili. Mo suila wala fasili a kas. Ke ola ia ma ia le ka le sukumsinga. Ia ai ka wanga ko ai er mi la ko fasili ka mo fa. Manga ia sivanga. Mai amme ma sivanga ki ko pe mara o se vara ka ku pe ka pa so fasili ke. O ele sile fasili fa Britania. O lo fasili no. Mara o se vanga ki ko se pe mara o se vanga. Ne ke awia o ka ko fa ko kwanga ya la ko. Kero ke mi si le ka o su mai nyusi. I lo fa mo ya la ko. Le na tonua e si vai nga mai tua I whangaloa au ma tua le taimi e nei video ia wo o mai atia o le ai beia o le tau lo manu ia mai o le onisi o le ofisa o whainga whaiva na vatua whapea o le whaima I o e whasao ar malo le o inga tei whangaloa o le lai pu e mai tangata tau tangata nei o le whai malu I ai le ta vale le ar malo te rosi taimi le au ti tau ta pena le o tonga mai ngor vaenga lea ona avatu foi la ia le lunga awa a whai le avatu e lunga ai longa fo osi le fia le fionga minister le fionga minister mai avatito ai o le riputia mai ai nga tu la ta il fasao le wala le na tonu wala tu so o le ta vale lea fa pela to o ta vale ai maua ai nga ia tai au mai o ta vale la vale ale malo official o le la masalo mia wo fa toru no I le va veao a fa la fa fo ba o to ia fa ia vanga le le wo ina ia ta me fa ta vale te loa te tasia na fa sili fi kilia mai o tu lo le so ta lunga ai afa pe oe o nai tisi le fia o tau le ai sau mafu anga te tau et whenga ruenga le malo langa I maa tau le video ia mo mielo so te mai e whaise wha mani nonga wha malamalama por alma fu anga lea fu ai ona tau o te mi wha vaveo ai le fwele tau wa tui lunga pe te ua mawai mani wha anunumia nisi wa masalonga na nai au mai e ainga wha mai asiata o te le mai loa fa be ma ton tanga oi ale uma to vai tunga kiria mai o piki apor cap foi le malo Hilux ale na le mai ya tama mateni fai pengi e vanga o nga kai asir fa sao o mai to yo le leva pe a fai tula to foi mai fai al mele le lana fai atul tanga le sika nga kapu e mengi aka ma mengi video lo winga fa be o to ya le to te whainga ruenga I fa sao por official whainga whaiva fa to anga por lava so expect te o watu lo wata tai au dunga ya a fai fo le te fa bai ai te ua o le whai eu fa ngumi you better have a good reason I lo to ru eo you better have a good answer pe afa pena o le tulanga ia ole tawana ole tatou porkalami because anything have to do with malo man to mo tire fi lo to personal lives ale tawa ide o se nganga voina ai ona ole pe fa maonia mai ole to te fa nga ina ai ma me to tino le malo o ngala le e la ya ya le na to le nga ole tatou anava ai mai se fo il proclamer ngai langa nga ke le sao awale fa tritonu no le tunu e tau te mo mia re kilia e sole au corruptia kilia e sele au fer or fa imal au fai ko fiki le fa nga ruenga malo e fa au pea ma fa au pea la le tau te ia ona watu le clean up le ma so nyatu e uma foi ma la fo atu sile foi le fionga mingiska ma fai e la vaenga foi le a mo mai ave fa interno e foi vaenga a mo mai la ku public
ai le pasia poro pasa sa ko ai ia lana ai me se foi ka ko ai a sina fia ele kumalo mo ka ko pe ka ma ke pe ingi me ka fōringa mai e o sao manga ia po aka mo la ton po video mo mai yes o ka ko ke fa kere nga o keep everybody honest o le tatou anava lena manatua mai e lē ave esea le tatou anava saʻili le amiotonu fai le amiotonu e le ia seagaga po le ase situ ae a maua loa faamaoniaga evidence o tagata nei e faigaluega i le malo ae o loo latou faia ni auala faasoli tulafono o le faakaua o le amai kau ke faailoa akua leanga o le ia isi kama whangau o le vang su engi ngā ruenga e ia nga vaai a o le ae ka o fiofi e au whero whai le ta o fiofi e au whaitonga fiti o le winga tonu wale nā lea lea na whai atu e le onge e ke karikongu Godfather e le onge to mai Samoa lea kua ko kere au oka le au poko Samoa mo rau a ka mai lai Samoa e po maku le se saules Rana ton. Me foi ngai me o CEO me pare como pese la foi CEO Leila ye. Kere ka Leila ye malo. E foi nga ro ngai. Ya, le na tonu lava. Le winga tonu lava le na. Le ha fu ai on tatou tutu fatasi. Te e le fili. Aua lava ne i o tatou whaavai upor besi. O te tau malosi, te e le fili. Aua lava ne i e whaavai vai. Ora kako ngā ruenga le ngai whaifakas. A e visidi mai aisea. Leanga ora kako malo. Esa. Sa. Ora kako malo. Kako malo e pule umai a kako. E pule umai tatou. O le tatou whai ngā malo, ai o le matua whai ngō fie i o ngā ruenga. Pe aka kou lima, whaatasi. Le whaatau te sila mai. A o a i le taimi e ave le mātu ua lalo le whai ngā malo. A le atou. A kou ke sila mai. Never, ever o whaalongo i porokalame i e ma whaina la tutu e whaasanga ma to e tu alalo. Ma ave se ku alalo hui le aku le epa ma lia ia. Failea. Never. Ya, atou vai atu nei la i whaalanginga i whawhinge lele wale ua whai ai au kawhoku la e paa. Oka. Hoi mo anga ua e mou se ku pea ku le e paa. Ai whaalanginga la kamaro. Li finga ka whapenge o le koinga. Ake ako lai aka le le koinga. Giro oia. O si koinga o kui le e paa. O le wake inga ngā. E ngā le kusa mangkuanga ka o tei sidi, mangkua pe pauanga whalanginga ua masangi ko inga. Wa uru fo ilonga loko, ma ua ia karia inga fo. Tei sidi. Ai ngā oso kuro le Grand Chief o Papua New Guinea. Ngai vai lola ia le aka ko inga. Ai so dia. Ai kasi umore au ngongi mea. Le mose lengi. Mga o ia me ole le kure pa ma ai ave se ku so so ngede si ko skamaro ko ole mai o lo fo ma le mo mai ka mo limong mo wa ai ke sir fiel ha ele eto o le wo va vai tu o le su ya teta de ai era suyo la mo le su ya kai o le chapipi ma le wo mai sia ma tamai ia vai o le vai nga ya lo ke le lo le intel le ko ko le chapipi o le tala le wo mai le su ya fa wa la to ina il teta ino le o le tuanga po le chapipi ele na tele fa ma vai fo le pe male tulanga teta o la fafkai wo kadier ko inga ka ko raro o fa ma ai aka o mo ko ula ko inga so le ai o fe le dine e ka fala foi aka vai ve kadier o mai meare e me lo mo ko e ve kadier o mai meare le tai ro sa lo mo ko vai mai
Ua taro skoe lwako. Ko swafa makai o ko inga so. E paura ka kare wo vai ku ngama ko kusa le la leo male sifa fine le. O le tanga tale o mana tu le. E poko yo mo ku le fa le o finge. Ia, tu sale le. Mo to i mo wale le na tu wa foi tata tata tu pi tau yo no winga pi tau fafan pi yo no winga le ye le fa pe ai pi e ile tale ni na fie fa. Fa finge. Amigo fa finge. Kera na kene wo fa finge la ka Wa i mo wa le ye. O le la o ke fie fa ya ku ya natu. Se kango ko pe bing fa pengo ko fa fa mo boli. Aua. Ele mga bia we. Bawa ka ke trusting al media. O lupe maxini. Natu le ai. Mau mo natu mo tesia. Amor boli natu le. Fa fonga mai fa mo boli pasi ko se sifi au le natu. Se ko pe mengai fa langi ngo ko fa fa boli. Au mene mana tua. O le high chief o misa. Manua ya misa. Sini mangu. Nga bawa kule pa high chief Papua New Guinea. High chief ya Papua New Guinea. Ai grand chief o Vanuatu. Vanuatu godfather o le Lalolani le ataua Fa'atamau Tamaiti. Siri ka kia. Natu ke vai lo fa pega po kala mai so pa pe ye mena. Oh my god boy. Ya le da fa yetu. Awalanga a fai faru tole ora la sa mera poskoro. O fe mai poskoro o papa. O que ele não fez a mera poskoro. Ora ga ira poskoro ri ya. Ia ra poskoro. E aí você confia que faz aí a wala. Depois você confia que faz aí a wala para o aí. Today que fago o me pa ya o me pa ya ri sori. Agora eu gari o me pa ya wa de ko ya ne vai na po ai lava ia na tofia sito ina fai apostol. Le nana en o winga le no fa to fa tete o pur ne apostol. Ja. Ja, o fengi apostolo e fai inga mea ki fai. Le taua apostolo. E o mea umanga ki sa ngoa mvaro ia ya. Kau. E kau. E o fengi apostolo o pa inga o fai inga le cha pipi. Ole hale winga. Soli. E so ye ko ki ka alo vanga. E ele tu langa wo mara tu. Ai no manatu fo e to e fa manino manga la uia pitola auna na fa manino wa o fa manino ai ia o mori mau o fa manino ina lenga yele va henga na fe ai to fa lenga pulotu le o to mantu le o to mantu na ia ta na ia sau no ai ma fi ai fo le radio Samoa ja no le o to mantu ja fa pe mai le ona upu na tulia o mal radio Samoa ai na matua o to tuli o puia fa mai na matua i o to tuli lava e le sunga fa fenga le ngoro o manga ku ka ku it's the moment of truth te lo lai fa fonga mai pe se te me ma ua e le sunga fa fenga ya Reverend Louis Bonifacio mal fa tua ya ane le proclame le nei mal tala le nei te lo foi ai wo fa fonga i le fonga ai fo ia pulotu te lo foi le mai mo mai foi nisi o le au fai ngā luenga na tau te mori mawina le angai peno fai atu o au ia o mea moni mea sasao e iei foi wha maonianga o tala i fai atu le atau mo le whaafonga marisiri fia le tunu ue le itulia o se radio Samoa la e ioe iai ane e ioe iai Louis Bonifacio o la ue pulea le radio Samoa e matua i oe i uma le au whaasara lau e o ia se umanu whalanisisi e o ia lafu peo sunga bali i oe le ta ua sa ia le usi o uso ia sa vea walanga au vea koe whapea mai ngi langa o lang kama tulo
E o foi le au whainga ruenga malai whaafonga mai. le ai se mea whapena sa tupu. Mai tā ua foi. Nang o le waka ua lua suafa lau sungar pule o le Radio Samoa. Lau sungar whaiwhiau. Wa au te leilo po o iai na ona au whai atu. Po se whamatalanga lea na sau sesi o autou. Na ona au whapena atu. Ai o te le teritonu o te le ioeina. Le ataua. Ai tauia ina ua mawaile neia vanoa. A whapea o iei sina whamatalanga whapena o liki mai po a mai e le tau au whainga luenga. Leanga o le pe e confidence le tala noa pulotu. E pe e tangia mai peise information e sau i lau sunga le pule, pero sunga le whawhiangainga. Na ona au tau le mauma au whaiatu li lunga o lau proklame. Le ai se mea whapena na tupu ma e te rua confirminga le tala na langa o rua whiwhiau. E matua ioea e rui Bonifacio vaila le se senga io proklame ma le se senga io tangata e tala noa e whairoi le tunu. O au tala i e te au maia manamea au te whaiatu na o tala e whana nau mai le loto leanga ma le loto to i lalo ma le loto tinga. O au tala e whana nau mai le meo le loto le lei. Na whaamalo lo le tu maua u e le Radio Samoa. Final warning. E o kong whaperkangia kua o eke fia ka mangang. I was on the final warning. Ma le tutu unga. O te le toi alu lunga e whaasara lau. Ai walava article o te tango e tustusi. O le matou i unga nga. Until e malie ai malatu satisfy e mwhaino toi fo i mai on air. Ai o le wala le na umi ai lava. Ma whata pena i loha ue le atu o telu ese mai ma o sau i nei. But here's the funny part. Wa le pātila leo te mana o e te sila fia le lei kanata. Ma sila fia le lei le Radio Samoa. Ma sila fia le lei le lalolangi. This is the funny part. 2 years later, lua tau sanga muri ane le ataua. Ua iai le whaamanu yanga le atua malona a au tamatau isi au tau mawhainga. Ai fiso tai mai lo le sunga le whawhiangainga. Ia Lui Bonifacio ma siona wharitua ia ane. E ala se imeli. Asiata, can we talk? O waruno iai. O waruno iai. Mori mau uma ia sia uloia. Ai mai se ia se torua. Mori mau ai foi ma se pule le fionga le whalolonga ia nai. Because I told him. O le ua toi maua mai lea vanoa mauti toi whailoa ia ma Radio Samoa. 2 years later, ina ua uma o na lato watu ua au se final warning matua winga eselo na umi. Ia. O watu loa mato whailoa i tonu are kirisi masi vaitau o le Sofia Fia vaitau le. Iyo. O le mato whailoa inga. A whonga mai puro tu e tango repoti mea nei, these are the facts. Repoti le lei mea sao nei. O le mato whailoa inga. Na whato ese mai ai le sunga le whawhianga inga. Ai mai se lona wharitua ia ane. They've apologized for what they have done to me. It was the pressure because of the COVID-19 that hit it. Kei mi konga ngā COVID. O le admission ngā na sau noa mai ila fionga le wharitua. Right there, in front of me, and God and the Holy Spirit was our witness. E le mwhai fo inga tinai e le whawhianga inga ma le wharikua leanga o la ua tangata o le atua. A lewa ukarango aku. Again, ka ngoi koe li poki le mele. Ma e whisili ia e confirm la utala. They've apologized. Ma le upu na whai mai. Remember Asiata. Ma tau te le itulina o you are still part of the Radio Samoa. O le bottom line o le mātou meeting le ataua. They've offered me a job to come back at Radio Samoa. Ia nga? Ia wantila. O le story le nā e te tau o na tau i le lalolangi. O le story le nā o le alofa o le atua i le maa na tu la fo ina. A wa vea ma maa kuri mangu o piko runga o nga o lea.
Ma mai o loko. Si la fia ele akua. Ele aisa o mea se nga faile Radio Samoa. Le nga yer kanga kala o sa kaung kuri. O kanga sa kaung kuri ai nga fa malolo i fua o fa le tu mau. A o kanga kala o sa kaung kuri o ia sa kaung i fo yer melea. Ai ona o le fautua leanga fua na aveanga i le whawhenga inga matulo. O karango. Marwharetua. Nā fua ai ona lātou whaia le whai unga le nā. E whaatosotoso a ia au whapena, ma whaatosotoso a ia. O te leto e alu i lunga o te whaasala lau. O ke lolo ko ngai o le whaiwhi au marongo wharekua le lei. Au ke lofo inga lako apo ia le pola mai kua. Ona ua lewa, lesi awari. So who was the last one to smile? Who was the last one to laugh? Uno ukele whaia tu si tala o le asisi tu. God is my witness. And so is Anne and Sungat Whawhengai. Laung ke mga I set the record straight. Leanga ia me pe pelo yung avea ma me moi. Pe auru fia I loto le au loto leanga. First, I was never sacked from Radio Samoa, never. And they know that. I was on final warning. Second, 2 years later, they've offered a welcome back for me to come back. And they apologized. O se le lako fai unga nga fai. Kala le ang fai mai. Onga, o le pulesa kai mi ko nga hit mai COVID. Le ofa ko o ma le atau le fai ngaru nga o Samoa Times man to fo na umai mal ka ko nguspe pa fa pele o Samoa Times. So la vea uma ko kele matona io. O vai le sila va henga of redundancy. Awaula nga ko o ile meranga. Ai peita ai por kala mele le ya le tua pe ang u kala. The moment I humble myself. Nga fa ma wala lo ile tua mo fa ku le ku e uia o ke lo ke le isi le mele. Ai ole a o fa ma wala lo mo lo ko kinga. La ngor kala nga ku spaya. Nga pa wa le la nga le that scripture is one of my favorite scripture. Ko ke kia o por kala me uma o ke quoting nga pe wa fer kus langa o kus pa ia o yor maulia nga amaya le comfort I lo loko. Pa war ka nga kai fia va ia ile ku. Nga o le ua fa ma wa lalo ma le loko ki nga ki ro ki nga ro loko. Because it was an unfair disciplinary action. It was so unfair. Ainga o fa ma wala for mai le kua be humble. Your time will come, I will raise you again. I will raise you again. Okay, raising nga o e nga wa e o kumu e ko ki nga ku ai loko ia ki oi. Ya, nga. O ke ro karangoa ko se mimika, o ke ro karangoa se fa ma walunga. A o ke karangoa i ka vika ia kuriaka. E fonga Samoa. O lo ke karangoa ko ke ro karangoa I se fa ma walunga. Ai a fai fo yo te mita. O ke mika I mea ua faia ele kua I lo olanga. Mi se ro lang fa sala. Let this testimony be a blessing. Io. Ia te autowia. Ma fuanga nga ako fisili la pe ai siar ese senga o kako. Because I was raised by God. Le anga sa ye kanga kang fai tongi ya ulalo. Ki nge ya. Fa mai le tua. Au ke popole san. See, those, those afflictions and those tribulations are nothing but small, short time. But if you humble yourself, be honest to yourself, be honest to me, to God, be honest to your wife, forget about the world, repent of your sins. Right? Me umanga, I will raise you again. Langala. Availa o ko sila mai ile me o yai. Don't blame me. Blame God. Yes. Don't blame me. Blame God. Avai o me uma o ko kalai e yai le ngangor mang malo. O a uma me o finga winga o ke ku yai mo lango e yai le ngangor mang malo wo ku la uma. Blame God. Don't blame me.
Yeah. Avoy lo ke vaku the truth hurts. Yeah. The truth hurts. Ana o whawhekai puro kua e kango kongua e ule ngila le melia. A o lewa o fi mga e uieses. E uieses. Leanga o kei loa mo lo whatuatua e le dina inga e sunga de whawhenga inga. I think o ke whawhekai lau sunga de whawhenga inga lui pong whasio. O ke whawhekai lau whionga de whalitua ane. O ke whawhekai leanga nga whaakanga fo i e lea kua. Nga whaakanga. O foi ke rua mafau, you know, langang kako wheroa inga kufisanga i maka. Nga rua wha maruru mai le meang kupu. Ai koe ofa mai lewa ngō koe fo iak. Tolo. Le ala utala na ofa iatu. Mai le aso nga rua sau ngoa mai ai. Ma rua wha maruru mai le mea sa kupu. O the day, nga kua rua wha ai inga kau maringi o roi maka. Ai sea, finally, wakali ro uloko nga kuui lea kua. Ai ai la le pat mali o le story la o ke famkalari atu. A le pat la le mo le mawai la uloia. Ola se loa sut nga maka penga ye. Oka. Ke le. Ai ke lor fo kuanga nga mai la uloia ya ke. Asiat. Ka ke malo. La kilo keisi lea. Iva se fulu iva pasenge ke mangu malo e lima se fulu afele. Ya, le u foko au. Le la foko au nga ngai de mele. Ai va ai oi. O fa fe ngai nga mar fa ku. Ea, o fe i ro fingal. A le ale fai unga wa yai. Si o le ku ai si de fiaki lang si fang. Kala le ko va ai se lo yai nga ke siang. Ko fa manga ku mele lo yai ya kia. Ai le sengi pe paia. Ma me ole aka ave lo case. Ma unga o koe wha manga ku ia, are you sure? Koe ngā ngō wha kuai. Lau sunga loia, e ui le ki ngā. E ui upu makala le o whanga ngau mai ai ngei mau ngasu ma ngei mau mea. Ai ole a ku ia lo loko i le kua. Malo. Pia. Lala ngā le, vai la ia. O i le whanga uma mai hala o sa varinga le ngei. Le fo i la u wha upupu mai a le uso matua tu loulava. Wa hakili ai le faa mamaluinga i le tua, ma le faa mausaliinga. So I've got nothing against Radio Samoa. I thank Radio Samoa. Yeah. I think without you, e le ka penga inga ngei au wala ma mea malava. So whawhikai, a ono kau oso mai lea ki kau mawhai e koe, a ami le faa leanga fuor makova, we're all good with Radio Samoa now. Yeah. We're all good. I went back to le vala audia o le Fia kau sanga o Radio Samoa le sei. Sa umar vala audio mako. I think 2 years ago. Ngo waluai. Ma koe fusi ma le fai au, fei loa i maange. We see each other sometimes si fa le lave ma me kukupu mo ke fei loa i. We are all good. But if you want the truth, that is the truth. Mai. Au mongi ko le mea, wala ka ele o mai ka kara la uri i. I mka upule. Ya ngau fa mongi ko. Ya. Na tonu la. Pa wala si vai ngan o fia mana o e a fe foi lele. Langa wa tapa ma fia I fuar so fo si fai fe au. Manga me fa mai sa o teofo. Se o teofo se tamale o kanata. Lana na fa toila tala le post teofo. Na e ngalo te tauna e sau madisi me ti mata o penga le tautai e toi whawhangota. Sau mani mea fui lele e whaonga ai lo to mai pe a whapea e te ata mai. Au mai la ni vaenga e toi ti mata ai le vaenga whauwhai ngai ki ngalonga ngoinga. Au wale si paroka morisi paia inga. Ia le e te ngalo ai e zau e te ia. Ele file mo le toi lo loto. Ia au le vaenga le na le tūranga le foi lo fai makasuki. E ranga ko ngo fa kasi fu ke male bene swing o suti o la utala monia mala utala faftai. It was all inspired by Godfather. Ubunga
So and I must thank ai la se vaenga ke le ai ku ke manga ku ai pea le ke no fa pe ku fa mo ka tau la ter va le tu e ka fa le ai se vaenga tu te mana tu ai pea le swing o le face tu langa o le ma o la e. It was all because I saw suki and I admired him. Honestly. It's an image of confidence. Yes. Honesty. You know, courage. You know, kung ikaw ole simple nga ole suki pa maongi koa loko kaukasao. Ini pengo fai ka be ai le sao ka na kala fa. So ikaw ya fa maro foi que o foi esse que no ele se ele ka ngol le yo ka o suki. Oh yes. This mai mo mori fa bitoi ma fa fitai ie na nga le ye tato I suki o ke sira fia di ka wo suki e sira fia li o le best le nga fai e ka nga kai o oi fai o le sia o pelawe na fa tau mai e sunga ya Bishop Falute ma sister Falute oi me pongi na malanga mo ana o la tuai e fa ifo va yo na donate tanga tama to le fale foi le Johnny kama foi le ka ngaka ko ngore molina to ave ya we e fa lute e bishop ma to wo fo mai piki so PCB ke ro li to pika ki ko me ia me for ka mi ki sa va i ko ma sang ya mo de ka mo feu mo me le e pida afa mai se ka mo so pika ki ko se angelu le e wingo la tatala e ma fu fo ina ma fa ilo ia ke li fa no me yo mama manamia te sila fia samo o me a lofa na au mai ma fa e o fo le ula le o nga wenga o lima me tau lima na fai e nai tina ma tu e ia le fa mo nga ma le la ko karosanga a siata mle ya tawa wea mai lungo proclam ale to Maruru ko la ria o do pe fe le ngisi o ku fe ku o do ele foi a so le mo ka ko sa ele foi a foi me tai se vai foi me ka o tai para la wi o tai o le ta so tate o fu mai mala e le atawa ila e o le mawalunga o le fa alwalo na fa ta o tangata ha o le winga la na fa mo le fa maruru ko ia o ko le ele o se o mea na fai me alofa mai ai tangata ia e mita le loto male nganga e toi fai loa tu lungo program I la se so fia mau mea ia fa vitai o alofa me alofa fu ai fu ole o me alofa fu ai fu iso ia o fe e o fai ia fe kula la utala fa si foi la I le mata ku le to na ia se taimi na lua ia Andrew e aveanga mau fu ia lenga ave ko I case lenga faini mana tu le sa foi mai fa mai le wa ia ma ko mau fa ia mau I mau Sams foi ia ma mau na ia se taimi na apia case que li faro mo ia la o ma fengo fa la sa sa wala ko mo ko avere mai pelo sa a fa fe pa sa mo mala sa ole o ka pule le lava anga I fa singonga ma le lava ia kulanga fa singonga le so o ka ke ngaki la ia fa kulanga fa singonga ma la ia piasa I think o masinga fo la so le fa le case foi la le a fie ko ngore o te lo November o te lo November but we'll reconfirm le so o te lo o November ka tu talia ia po le ale tu langa umai e ia na ma futa mai le falto a Rosalia io ne Faluti ia ma Bishop Faluti caro ia se tu finele le no fetu ia le si kai haula o fu me pelo wena le fole na ma mo di 12 te le ai e matele faia na fa pete o la tu fa tu si fo ai e di se fo na tangata le
mo de to fa taima ni si fo ila to te e mo su a pe fela si va ngale o le va le va fa ka u fi o lu e ka usanga ka nu fa ka ale fa to ta u atu ale ona fo ila e mo musu na tanga te fa iloa ya sometimes deserve o to le fa te le lu ngore por kalami ia o ata warunga le ma fa so o le fa ungol va so le nei e ma welta fatel tanonga le ato aso for rate la ma welta tu fatel tanonga ma le fionga le minister revenue Mangai. Des for rate. le so for rate Le. ya tama o le tu masanga po le vimonga ya o tama o tu jama tama le liona le fionga le minister ya le fionga ya te o matavu I paunga tala le paunga ya ile aso for rate Mangai. Awana ya misia la so tayao le tato fatal talo no nga fa au pe male pulisili o male valili Ko kaya? tayao Mangai. mato foi le waru tato masina Ya. tayao ole auto to fa fo ia va no fa au pulisili Ya. le la tau te fa au mersi o male valili Mas so si CEO lava. Iyo, lo te tala leva no. Tala leva ngomo. Tala leva no. Si o isi matanga ruenga. Si la fia o e o te tauna. Fa manino mata upu e mafua fo ile kau ai a ko meo le ku ava. Ma pisi solo I lumo tau fa malama. Ono le tau leo mai fa manino ni sio vai. Karo ko fa lea. Ta pena leo ni o efisi wala si fia le tu. Ma wai le e ta pena al tangata ia. Fato ama mai ai e le foi la stai mi vale ko se fior kai mi ale se le fio mai kor faror ke venga ko asa welang ka yo ya ai ta pena mai ai ni au fa visil langa tasi tulo le matanga ruenga le ma le official ma le vale te le a fisili ma vaenga di tau na fa mani noina ai o yo e mai fo ile fio ngai le fa ulunga si o pulisili tu morvau mai asia tamali ataua so o se ko inga fisi Ya, Mangai. so o se ko inga fisi tongi mai o ka penga kati Mangai. ya awala ne e misiali tatu fatal tanonga ile taimi masani ile so taya e mo deve yaso So bolele ya pau. ai so fala ile loa tatu tawalunga ya ile tatu talanoanga male fionga le minister o tupe mawa tama ainga tono tatu tru ya le fionga te o matavi tavui paunga tala lei paunga re dei fiafi ma fatu sunga le tawa godfather ya me se foi o fatu va asiata mo le fa malo asfana mo buri la misa o ingi ska ko notices ke wa misia o nga ko fa le ko mo le loko se sia kia o le aso foi na o mai e si o tatu fine mtua ya Emma Lawson o le aso fanau a tongo leo no se furu tu sanga o le fionga ia puni puao Spitzenberg. Tasi ni tatou fans iyo bo ye pe amalanga tu fo. Happy birthday mom. Love from all your family and your children in Utah. Sole. Porko ngongo. Happy birthday puni puao Spitzenberg from Manono and Utah. Ya, malo. Ya, maruia la tonga lo wono sfuru tu sanga joltina por fartua. Popo toi ma famunianga, ya fa fo le vai le tua, tu lu ilava malosi, manisi tu sanga tele. Fa wo wel tu tua le ngato ainga, au le tua mlo finngala. Lo fa tele atu fa manuia le tua. Toi fa sisila tu lava ai le mai a fa mo mole. Ale tato so upule sa tatala noa ile famole mole lava le masanina e alu te fainga ruenga le vai le masanina e alu o ma e pasia tuolu mor falusto ina fu ile sa vatula na le watapena sa maria le na welta tu ofisa isamo lau kalone or fatau marcelini ya ma fo fa pe fa lora fa ngor selin pele ai ono le tu fu ile so le ngo inga e kurioki ka ngaka faros ko inga le so si so vai o yo le se e tonu pe ia il tato ofisa ai fa mo le sunga le uso le sa tato so le sa e so tai mai ma e halu o fa ile tato ta mai video fo ile mas ko inga
More, I need you to contact me urgently. Se so te to nei langa wa tauna fia fate e se mai vanga le ma avero il to ina wa fiu si kama ko fa kali mai fa pe mai ayo ole le sa o ma o tu te ya ya langa le sa fa tari si to nu ta to va langa va an so me Australia to fa ta ye to ile fio ngale a fo mo number for Rita al tato Pacifica link na me le pone fa te fo il sa maria ngale le me so fa tua le sa ngale le seleni se o malava na pu el tato wata sa mo na mai le so ta a fa fo mai o le so le sa ta tra no me so te mai fa mo bi ven to meli mai lava le te mo le fiafi mananga fa walo ya tato so tai a fa pe fo ia tato le onanga ya Frankie o ise si o mafuta mai ai te fiaf so so ni mai e tu sai fo o le video le ma tu langa ya much appreciated fa pe me fa no so tai mai tato te so so ni ya wa fo ia le mai nga sa tu pour i tonga si atali ile sa fa ter no mo proclame ma fa ma va ya tu le fiafi halo fa tele mo o to setable e toa so i fua mai mo